ato ilaloina oe I want to do na oe Mumuta ulanguna malo alofa Ma imau pe ano pe umani lele Se manu te ati oe le pele Etapua imai Ase I hotau mawhai O le whaaponga I le nao lo malanga mai Ia lava papale ma ia to apea le tai E le whaingo fie le sa ilinga o se ai O le whaingata utatu wa I wasa Tua tau fai ma fia fia ma la 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 ia ma bele to vai ma tapu ai se sai se manu ia mole lumanai ia tu ma bele tali tono male fa tutua Ono sai matatalo ia vave mai o se aso O atinga o lini o langa O alofani o alofana Le tuinga ma o le mutanga Umala umanava la 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 la. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. O e si la fia me whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o asorulo wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa o kawa. A o le me piko sidi. E ngā le lua lima ka aladwa yaso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta awale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au onanga. Warren Fitness I le na o le se fulu tala pia I wha I loa ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Tasi lingoi vatu. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalofa I lo tātou o tunu I au si mai a le whaafafonga tautua amata o le nei vāiaso. O le maloni usila ua whaamawina nei tala whaasalo pito le fioanga o laulii. I te tonu o le tu malo o le vai maunga o vesoa soani e whaatupe. I le tau e tolu miliona tolu se lau limas furu afe tā la. Le ngā luenga o le tali ngalu o lea fioanga. O se ngā luenga e le I whaingo fie o na sa iri ai se vesoa soani e le tātou malo. E peo na whairoa e le fionga I a le niu vai niu teo, o ia o le sa o le nuu, ina ua ia folosia le tala o le ngā luenga mai le amatanga. O le nei mta whanga le lima sfutau sanga taruai. Sa avea mamalaya kapian
Nei no. Te loe 5 mita le vaenga o sami le wa tanu mia o na si o taima le matulanga o wa yele si tanga o sami ne on po. Patino ina la i o nenga ruenga ile, tolus putau sanga tarua ile, tangar mo sa whaia. Ia o leo watoa wawa ia tua, le ise mea. Ia al newa, te whina ngalo nu, tau sanga ina ia fuafuanga ne wale, toe whale i ole, tangar nei. Ona e manu fo i le tarwhatai nei o nofo ai nei nu, mai mora sira fia. O tele ia vaenga o maota malawa e meise ia tu noa te tu lo fatase ma tunga mau o tua a nei nu ua whalanga ina o na malosi o sami. O lewa atoa nele sifuru tausanga sa matou savalia aile ofisa o minister tarwai. Tausanga ina i mo le toi fausia ino le matou tangat. Ona ele sto fai nga maro tarwai le fionga ia tula epa male vaenga. Ole a fatau nuina le ngaduenga. Ia leo tatu lo tulang tupu le tula i mai vaenga sa au mai ale le tala male walu ko i lunga le tio. Ma tau leo la vele ono pe fitu ia tan ngaro nu i tono si o tatu atunu. Ia sa mātou toi sa valia le painga maro i nei. Ma o leua tau nuu le wha moe moe. A tonu e pei ele umi taimi le sa mātou sa valia e tolu wha tolu ma sa valia ofisa o minister o na tamu whai lava ina wha tau nuu nei ngā ruenga. Ia lea lawa tino mai. Pei a nafi sa mātou ato i tau sanga le tanaka. Awa atoa e fo tau sanga nei. Mai le latau sanga. Mātou whiutanga inga ma le tamaitai kursili o le tanga ruenga le MNRI a meise ia le au tusiata ia mai lātou uma o le tanga ruenga le MNRI. Whaftai tele lava. O ngā ruenga hui whapene. Whaftai le tō wawa ai mai fo i le mātou nau atu. Tamu whainga lava ina ia Patino ni ngā ruenga. Moli foi whaftai le whionga le whaipule ia sula mana ia ko le whionga tu leo pupu. Ia peo o ia lava sa tulia ia tulanga uma ina ia whatino ma patau nuu nei fuafuanga uma wale tan ngalo si o matau nuu. Ia ma eule alofa le tua. Whaftai le tua i lantau singa mnau puipuinga. Leo a maru puipuia ia o tamalawa. Wa moli sira fia. Pau pengo al matou nuu sa iai Yono po ia. A fio mai ia whangori. O mea tonu ane tau whangori. O ia lo nofo ia li o nu. Mai whaftai le tua wae. O le pine lea o le. O nei sa iai le whaisasa lotu mai le nei nu. Te whakasa. Tau sanga mo vai o te roa. Rua se lau tau sanga tawai. Lea lava o iai ia tulanga ai o le falsa mua nenu ona sa talo nu ina ia tau fia ia lava i pa mai i fati o ngadu awana i yo o mai i lepo ona man sa o nenu sa ngai mai ma i ko sa rotu mai tanga to nenu Le fionga le niu vai niu teo o le sa o le fio anga o lo li. O le minstown ta ngā ruenga o puna oa wha le natura ma si o manga. Na vea masui o le tātou malo e tāla tala nisi o tā penanga. Na whaatino a o le i fausia le taringaru. I le fisoa swani le malo New Zealand. O le nei ngā ruenga sa whaatupina e le malo New Zealand. E ta wala mai i le tātou whai ngā pāanga o le Samoa Climate Finance Partnership. Lea o fisoa swani tele ai le whaangaso longa. O por kalami le malo mo le puipuia o ngā taifale o nuku. Ma anga mai a fianga o swinga le tau. O le tau a whae o le nei ngā ruenga. E 3 miliona, 3,5 hafe o le tupu tā a. O le company Lucky Construction Limited, lea sa whamanu e ina i le tau fonga. Mo le whatino ina o le nei ngā ruenga tā ua. O le ata,
o le taringa. Sa tusia e kompania Iskuki Punivalu and Associates. O le mata i tuwina o le ngā luenga sa whengaile ma le matanga luenga o puna oa ale nā tura ma le sio manga. O le nei ngā luenga nā matai le aso sfulvalu o te sema lua afe lua wha. Ma wha maea i le aso lua tolu o me lua afe lua lima. Ai o le aso tolu sfulu o me lua afe lua lima na fuafua e mai ai le konkarati ma isa tātou pati i le ngā luenga a Lucky Construction o mawhai o na wawe wha mai hei o le tele lava o tātou ngā luenga. Ia, e umai fo ua whapopo temi ia o ma naia nei tau whainga i a tonu lava ole whamuamua ne se tasi o alo le tātou whionga nei. Le fionga toi sulusulu Cedric Schuster o le minstau mtanga luenga o puna oa wha le natura ma sio manga. I le masino i anuari o le tausanga nei, na talia ai e le whaamsino ngā whaitu malo le tāro sa ngā tua leo. I ai e inga i te tala i tua le sui whaipule o ngā ngai whamaunga tolu, le sunga la audi le ua te apola te Valfosi Smith, o le ua mātala tala nisi o ai e inga, ina ua talia ai e le whaamsino ngā māwalunga le tāro sa ngā la auli mrana lo ia, na lu i ai e ala i se apiri i ai e inga, po le bail conditions. O le tau fia le malanga ese mo le tātu o sanu o le sui a whaipule, o ia foi o le teitai o le vanga wha upu whai o le wha tua i le atua sa mo umatasi, ua ave esea. O whapena foi na ave esea le ai inga, o le seini lea i le ofisio leo i vaya sa uma. Sa ono sa ia pea, ia matari malu pea le whai unga na mai. Ono tūlanga o tūla whono, ia ma me umo lo whai unga ali i matamaitai whamsinonga. Ia mari i o le whamsinonga, matamaitai o le whamsinonga. Peitai, ua mai tau, ia ua whai asi whainga tā tele mo a ula vaia. Tūlanga o le whatinonga o tiute, whale ainga, tiute whale malo, tiute whale tu malo. Ia ua le mawhai o na whatino nisi o fufuanga. Mai se foi le tele o whale velave, o mori mau maisi o ainga o maliu. O mea se samasani o na sao loto ai, ia mawhatulanga ai lau whaalua e whatino o tiute, tausi le ainga, tausi le kālesia, ia mo tiute whale malo, peitai. Sai tia laulo tau manu ta vae ono nei fuafuanga umma. Salo pe o batu le se fulu mon tupu, malanga sa tau ono o waluai. Ia ua ono sai lava, ona ua tawai male anganga uipui le tūlafono. Ina ia tausi per tūlafono. Ia lela sa ono sa ia nei lima masina. Saini asfarele uma, ia manga ia i ta fiel fe malanga. Uio lea, pi ia le tua, whaftailo na lofa mlonanga le lei. Po inga sa poam sa mali toa, balu whaatogu e meise. Ta po inga o te mawhale anganga ma le tātou i tu malo. O wainga, o lo mangafa, tātou au langolango umal whātou tua i le tua sa mo tasi le lalo langi atoa. I'm free again. Whaino latu tātou wheloa i ma whai tonu wātasi. Ia, ma vai tūlanga o le ma whai eina whātino ngā luenga ma tiute. Le sunga la uli le o te apolata i Valfosi Smith. Le amatanga le nei vā yaso, e amataita urumanga le whaamsinonga whaitu malo. Inisi o morianga lo tua ia i leo la uli, whapea isi tangata e to lima, he au fia i le tasi o sui whaipule o le pālemene, le fionga whipulea i whaimata sua, o le sunga ia li o whaatau malama au awa, o Lisa Marie Smith, ma le urunga li, o Samuelu masivai fau ena. O lo whaatulanga o le vāiaso a tōre nei, su enai mori maua leo, whapea mori maua i la tau o lo o molia. O leo ta apeu sunga fono o le fono tele lo na se lau lima sfulu, ale kale sia whaapripatonga kerisiano Samoa na usuia, i le lau mua le kale sia i malua i le lua vai aso o mawai. Ma watu la i mai le te walunga o le fono tele lo nei tau sanga, watu si a ao le fono tele ni ta i te fau e tau ave to finga, o le sui te fono ma le te fono a wao. O le sunga le whaiwhi auto ina o le aulotu e whakasai samala e uru i savai, le sunga pāle mia tau iri reupena, wa tusi au i ai le fono tele le palota, e se e atu e tau ave le tofi sui te fono.
O se whawhenga sa tau vai whai ngā whiringa mō lea tu whinga. Inisi o whono tele ua mawai, ai o lea ua tau lau o le wha moe. O le ase atu nei e tau ave le tofi teitei whono le kale si au au le whono tele, o le tau sanga whau. Ai o le teimi nei, o lea ua amata le tu whinga teitei whono, le sunga i whaiwhi auto e ina, le sunga ia e ne whatu le sā, o lo ngā lulue le tau singa le aulotu e whakasai tānoa le i ai vaiva se uta. Na whiriwhiria i le tofi sui teitei whono i le amatanga o le whono tele, i le asunga fua ua mawai. O le awa i atu i le whono au o le tālonga si i ua mea mamafa i le lerulangi, o le Palestine o le tālonga si i ua mea mamafa Samoa, e peo na vea fo i ma Palestine, o le whaalapu putonga o tālonga o le tātu uturu o le Sasnog, le fionga tu au Pepe Jerry Warwick, ua whiriwhiri ai o se tasi o sui e to o se furu malelua, o le komiti whaafoe o lea whaalapu putonga tele, o le tālonga si i ua mea mamafa, le International Weightlifting Federation. Wa whaidoi le upenga ta whailangi e lea whaalapu tonga tau tālonga, o le whiriwhiria o tu au Pepe maisi sui o le komiti whaafoe se furu maletasi, o le alato tau e vinai to finga mo le umi e whātau sanga. O le whontanga na usuia le IRE Hardy le atunu o Saudi Arabia, le ana tau alunga le palo taina o le tofi Palestine, ma sui o le komiti whafoe, e peo na whiriwhiri ai ma le sui o Samoa. O le li o Mohammed Jalud, mai le atunu o Iraq, ua toe whiriwhiria e vea ma Palestine, o le IWF po le International Weightlifting Federation, mo le isi whātau sanga. Tala amatai o le nei vai o sa fau. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. The humans are a primitive race. La hakali al yetu. We ke Hawaii. Hira kilonga, hira maile, hira malie, pate pate. Hira kilonga, hira maile, hira malie, pate pate. Pate pate. La hakali al yetu. We ke Hawaii. Hira kilonga, hira maile, hira malie, pate pate. Au te to e whaawhiloa i ma o whalofa atu le tātou podkalama i le paia lasi o le tātou atinu i le nei fo i a fiafilo nā songa fua. Lua se furu leono le nei fo i masina o tātou au le mai i le alofa ma le anga le leia le ngata fo i leo le pule whaaso somai. O le tātou tapa au sili le langi, ia o ia au maia le ola ma le malosi e whapenano tātou ngā lulue ai, le ngata fo i lea, ia o le whiangai e fo i whiau ngā luenga pei o na masani le soifuanga nei, o loo e soifua ma ongolai. Whaatalo whaatu lewa ma le whaaloalo le whaafonga tapua i le tātou o tino malo le soifua maruia, ia malo fo i le tauatai malo le whaamalosi, i whiau ngā luenga pei o na iei tātou, i le amatanga o le neiva yaso ua mawai atu le whai ungo le yaso, tele au tutongia, tele lo pisi, tele fufuanga whale ainga, whale kalesia,
mafutanga nu mana ia la fanga ia mai se ia o lava fufuanga pe ona e pisi ai i le fai unga le vai aso sa mana ia lava foi le fai unga le vai aso mana ia le tulanga le tau pitai ia sa va ia lava foi le malosi mai o timunga mo tatu le nei aso ia ma le angi o le savili pe ona iai ia le amatango le nei vai aso ai ui lea o le viinga ma le whaafitai le tua e whapena ia ona whaafoi ona o lona tausinga ma lona anga le lei ua mawhai ona tātu au dia mai ia le nei foi aso ngafua. E ui ona ua a whe moe le whainga malanga a le toa tele nisi o tātu tau a inga ona o le malanga le maliu maleoti ia tātu whaano no manu pe iluma o le tua o ia na ia au maia o ia foi nā te toi a vesea paule mea ia tātu te talo ma tātu to tuli iluma o le tua ina ia maua le mawhanawhana ia e whapena ona te to lua mana ia tātu a inga ia pi ona ia le nevei tau i le malanga maliu maleoti pi ona whiangai ma tātou. Ia maua foi le whai unga le vai aso se tasi o whaalavilavi ma tautia. Ia le na tupu mai le tātou tunu o Samoa le tūlanga tau ta'vale. Ia maua a mia i le ola ma le soifua nisi ona o le tūlanga lava o le whaatamala. Ia iai le anga le lei o le tua ma whanawhana tu foi nei ainga nei wō ma e a pe lei loto ma nganga. Ia ua a mia whaafu sei po ua mali liu whaafu sei ono whaalave tau ta'vale ma tau tia. I lata ita fo tilo atu matulanga pi ona iai. Ia e oso alo ka popole fo lea malota fefe. Ia pe aka kilo atu le tātua tunu i tūlanga e le misi se vai aso ma se whaalave tau ta'vale e a fiai. Ai ol whawhetai le atua. E inisi o whaalave e leo mawai leo la mara soifua. A o nisi o whaalave ua makua i makaukia le alu lumo ta'vale lave vei le tātua tunu pi ona iai. Ma mali liwai ia nei o tātou tangata po nei o tātou tau ainga. Melea, ai whaafonga me na sauni pe tāpena sau malanga mo Samoa. Tautua nā mā oelo usaunga le mu. Tautua nā mā oelo usaunga le mu i lungo o tātou awala. E tu salava pe te sao pe te a. Ai o le tua lalo le tātou por kalame. Tautua nā mā oelo usaunga le mu. O le kerwaku ingei. E le longa se moto wei e ke kami e. Ai alu lai Samoa, e moto wei whaasalo a koa au ala lai Samoa i kamala. Ale toa telefo i o lātou e whewai, e au noa mani lai sene. Toa telefo i lātou e whewai, e whaasua a wā, pe ova le lele, pe ova se aisa. O le mea lalea, ia tautua nā mā oelo saunga le mu. Ia matulanga pe o ne iei tātou, i le nei fo i vaenga o le soifuanga ua tātou i. Pe awha pea, nai sa uni sau whainga malanga, mo le tātou atenu. Tātia pe o tafa, o nei vaenga le nai whapena, nia o na taua ne iei lo mawhau pe a whapea, ia e sa uni sau whainga malanga mo sa mo le nei vaiaso, ia po le amatanga o le vaiaso. Pora alawa sa kaimi, tautua nā ma oe le saunga le mu, whapena eo male ainga male whanau, tautua nā ma oe le saunga le mu, whaman mole. Ia, a whea le tātou por kalame, whātalau wham whawhiroa i nei tama, nei tina, to a sina o le tātou atinu mālo le soifua manuia ia te outau, au auna te tofia le atua i so se whata whaitaulanga ma la autou foi ma tā whaioi ma la autou ngaluenga i le aso ana nafi manatu sa aluatu ma le mana le upu fola le atua. Ia sa whiangai ma autou sunga i whawhiangainga sui vai o le atua ia awa se upu wha malosi mo le ka le sia anga le leile atua ia te outou maua pea le toa le loto whawina pea ia awa ia le whiau mulumoli le atua se nganga ia o fia maua se malosi fa le nganga mai a tātou. Pātele ma pātele ia whaatalo whātu ia i monike ta mai ta isa malol si fumuruia ia a fionga e pkopo mo lantou so swani whaatalo whātu le ni a fiafi ia maise ai le whaatalo whapito i so se missionary. Whaife au tālai o i lantou o lo whiangai ma le fina ngalo le atua i le aso ma le aso. Timu ia, laina, lambatia le ola, lambatia le soifua, ai o loo ngalue pea mo le ngaluenga le atua. Pui ma la vea i le atua i ante o tau, i so se atu nu o le neila lulangi
o lo tau fia ngai ma fia au renga pei ona ye la tatu watu ia wa ia na ia tatu tano le tau foi mai ia ona fa anga solo foi lo le tatu proklame pe ona ye le tau tu al radio Samoa flima iva tolu amo ile nei foi vanga le fia fitalo fatalo falava ina wa luas fu le tasi minute o te ai le tu le fitu fatalo fatalo tala nei le tau mo le so mo le aso atai au po au kilani nei winga le tau mo le so e au o le nei aso e ia nei timo to ulu mai ono mamafa mai timunga i le awa uli e angi mai savili mai matu fa solo ina angi mali e mai sifo i le nei aso vevela fa mawina mo le so e luas fulu ti keri ma le malulu e se fulu fati keri o le angoto i fo le lai le afia na nei i le ono minute te ai le tu lai ono mo le aso atai au o le ale lei mai winga le tau se i vanga na ai na iau e ufitia le langi i le tai au e angi mai savili mai sifo fa solo ina angi mai saute vevela fa mawina mo le aso atai au e luas fulu ti keri ma le malulu e sfu tasi ti keri o le aso e le lai le toi luas fulu minute i le tu lai fitu ma o le angoto i fo i le fa minute te ai le tu lai ono i le afia tai au lau tala nau le tau mo le soma le aso atai au tala na tau mo tātou le nei fuwanga le fiafi e po le amatango le nei yaso ia pe ona reportia mai e le ofisa va i tau mo tātou i au kilani wha leo ina niso le tātou o whingaluenga ia wala ma fo i le soi fumanuia le ngata fo i lo le sila fio le tātou a tenu o tūlanga o le aiele talo le tau mo tātou le amatanga o le nei fo i yaso sei siona wha popongo le tātou talo le tau le aso atai au. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua matamata afa whaapona o ngafa. O se mau e whaapea, o nisi toe ina po tapunu ua nuu maainga na mua. Sa masani o na afa ina le whaasolonga o nofo, o le ainga i le tō launga o le ainga. O lona winga, a tula i maise no fofou i le suafa sa o le ainga, po le nuu. O na afa fo i lea o le nā pona i le toto. O lo ta ua e to whai ono tanu wasa tavale i lana tusi e ingoa o le ala i le pule o le tautua. E whapea o loo iai i le lawa o li o isi umu le toto o loo afa whaapona ai. Le aua nofo o le suafa mali e toa mai le pito i lunga o le toto. Ai afa a mata mai lalo le solonga o nofo i le suafalio. O le tō whama mao ma le whautautanga o inei sina o a inga mafioa. Ia moli mawina e au ngā tupulanga muli mai o le a inga. Le solonga o nofo o le a inga. O le tasi lea o whainga na whao ngā e to ina inao na po e whaita waifo inu mera. A whaafanga wha solo e whaita wai nofo le ainga. E pei foi o na whao ngā e tū mua le lau whai e whaita wai. Ni o lantou siampo e maua i afu i awailili. Pe lava pe le ai ina ua mawae ma ua mawai atu muangu tia o lona tali i whai o fui awailili. La te so i le tofinga tupu ta whai whao Samoa. Ae tala atu a inga o le tama ina ua sae le lau whai. E tele, whai mai loa le whale upolu ua lava le nā. O le tama a inga le tamanei. E ei o na whai ngoa le nā ma te matenga o le sae ngā lau whai a tūmua. Na whao ngā e le tama nai le ainga i le tai le pā maa e whaita waia nā wā. Le ana whai mai to e tasi lava so o le pā ai oti loa. E le i ato e tusa o lona wha moe. O se tū e whaapine ai le mautū ma le aloa ia o ni vavau. O mataanga mani mea sina a inga ma le tunu. A whao ngā i se launga o na whapelea o Samoa
o le papa ua mamanuina. Ua taoto a o se alao o ua uma o na ala fuaina. A o se to ua maea o na mata afa whaapona o ngafa. E le ai se vave na te toe suia. Mata afa whaapona o ngafa. Manuia lau whaasaunga Samoa il ne yaso. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O le sunga ia asiava atonia tui pea ma se whapoponga o le tātou porkalame le nao le mauwha Samoa moni le neifo ia fiafi ma le amatanga o le neiva yaso. Ia matulanga pi o ne ili tātou porkalame le nā. Haftai atu sunga ia asiava le tuwha te sio le tātou porkalame a meise le whaaloina o le tātou porkalame. Ia wale whaafonga tau pai a le tātou wa tenu. Luas fulfitu minute wa telefitu. Tau tua Radio Samoa mo oile neifo vanga la fiafi. Singa kou pese.
Ole kolisi mawalunga le Fifi College manisio fatunga mo tātou le nei foi vanga le fiafi. Taulunga toi le tātou por kalame ia marsunga ya asiava ato nio tuipea. Fa feilo ai me fa talofa ni tātou woma nei tātou paanga ilunga le tātou por kalame. Williams Brown sulu one manor si fumaruia. Li tia tamala le ngata foi lea pida eneliko si fumaruia se uso. A senati whakalango le ngata foi lea tina ngawang mai au se talia. Hatalo fatu fo ia li faifua manor si fumaruia. Watala titi la farfiti. Le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile, a wafa taumolo ainga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa faufali, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le tele o loa ese. O whatau umai mawhaiona tutongi le tātou ofisa I Mangile, ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le olua tasi 5 tolu fafa, olua tasi 5 tolu fafa, pe I meli le info@tlmarketing.co.nz. Morning Farm Dalanga. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info.
O e silafia e iwa te si male tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātau lau seleni, ai sele sele e oe le manuia. Samoa, kasilima i wakuru amo. Lua se fulu ma le tolu minute le totona talo le tula valu. Ia, wa o mai fole taimi pe va pe o le solo wan so fana wa yeso wan so fana fi famaruia. Lo mawolo wa no lungo le tanto por kalame, pa pena foi lungo le tanto telefoni. Tolu fitu ta silima ve tolu. Ia e fa se e mai le famnianga le was fana por lungo le tanto emaili on air at radiosamoa.co.nz te ma ua le ye. Ia le tanto was whanau. Pe awha pe fi whamaruia so was whanau. Whatalo whantu ia li i whaifua le mafuta mai le nei whanga le fiafi maa lor si whamaruia whaatele whaatasi mai. Ia le ngata fo lea asenati whakalango. Whatalo whatu fo ia tina ngā wang whaatele whaatasi mai. Mariana le sa, so i whamaruia Mariana le sa i toko roa. Ia lo fatu moe male ainga. Rama le moa le leo le atatu ta pese staimi. Whatalo fatu fo i se uso ia taiso ia anamiri to le paiali le mau mali tanto por klame lo fatu so. Ia whaatele whaatasi mai le nei ia fiafi. Noel la fati ma lorsi fumaruia. Ia matulanga pe le tanto por klame. Alo fatu a taiso mo ruma whanau. E le tanto fasi silanga le fta mono tanto wana nei mo fulu. Afa pea fiongo fia o il fulu ile taimi o le tau malulu. Lino winga e tatau ana e alo e whailu tui pui pui o le fulu. Ina ia fsoswani mo oe. Ia waile fa pea a whailolo ku il fulu ngale o kule il fulu ia ke oe. E te maua lava le fulu a e fsoswani te rele tui le na mo oe. Fa iti ile kulanga le fulu mo kakou. Langa le o tanto i le vai taimi o le fulu marikale male ia male kafe uli supe vani el fa fonga le tata watinu lango kaimi o meanga ku kopia ka ko le kawol malulu yo le si teimu tingalo fa yo le si teimu fa lo leo yo le si teimu fa lo ngaku pe ka mo le pero ulu ya o ngingiva ya o le tulanga o male na o le swing o le tau mo tatu lo winga ai ni fa lo ngona fa pena ia te wa tau ne alu vai lo fo mai ina ia watu sa fa la pe fai so tui pe ona yai on le vai aso na se ma vai atu nei na mo watu ai ia li poti o le aonga le whanau. Iau te li lope na mau atu fo li poti o le aonga siau whanau mo le nei fo i kuata. Ia matulanga pe o nei. Ke lalo ka koe waku li poti o le whanau. Pa wal me ke whikir kilo i eipele le ipele anga. Ia au se upula le whaitau ia umma le leilau pepa o le li poti. Ta ua tele na mo tātou matua. Ia waisau te mea whapena sa watu ia ripoti siau whanau. Ia waisau te mea te whaitau wai le ripoti siau whanau. Ia ma ami foi lau whanau e tuti tantara no ba lau le na whainga nang whaile i li poti al whanau na ua avatu li poti ia i le vai aso na se ma vai atu ne sa whai i le press conference a tamaiti le aonga ia o tūlanga la na matua maua sou avanoa ia o na whaitau lea ia mo mia foi ni tamaiti le fsoswani mai a tātou matua pe o ne ikilo oi si o li poki whapalangi i oi e ke fai kau fa se fulu ai ale ripoki nga e mala pole are kami mai ko inga me palangi ngai ko 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 luanga fanga fo ye no fai kau e mala mala leia ile mela tu si mai ile fai a onga li poti la fana o li poti la fana le tanga fa mtala tu mo fa so san mo tato some good some no good no wingo na tala e ye vai ngai le lei e ye fo i vai nga e mo mia ile fana so so ane tato matua. Ia, o le whaingala sa o whai ai. Tala no wha tasi mal whanau, ma mai ala tu li poti tu le leilungo le lau whai tau. Ia ona, tala no le le whanau, o le melea. Ia mo mia ile tu ato ia e lo se lau pasene. Wha pia te tau tala so i tu tonu le vasenga, e le leilo tau tala so.
ala te fesili le faia onga ile me te fia mala mai o le se ua fine fa le kongu Samoa fa le kongu kele le Samoa iwe sau le li poti e misi mai le orange e alu sa o le mumu iwe nai vaanga la le na ia e fa malosia le whanau i le ngangana Samoa taua tele le tala noa i whanau i le ngangana Samoa ia au isi lava vaenga pe ona i le telo mta pula le lei ia o le vaenga la na pe fo so sonia tumo e o le va kulori poki ka maki ku ngor ka poki pe ku ngore fakor ki vi pe ele ise me fa ia o me la to tono le lipoti o me na o le au mai le faia onga e te tau ona nga lueanga i ele tamaititi o malana faile tala i tamaiti o le mele te tau ona ave i elu se lau pasene afa pe se kaukarso ka ofir kaukarso afa pea sa e ta alo i lau telefoni o tūlanga le na e wha sao no tō moni tō telefoni le aonga ia tūlanga le na iai ia ma nisi lava mau me te tau ona soani tātou mātua o tātou te whaatala le li po te tamiti ioi e lisi kei minga ngā le li poki pa wal me ki whiki kilo iei o le queen ia a whai tau fo iei o nevei teimi o tūlanga na le ufa iei a le leitele ia wa saulau le li po te tamiti wa queen a whiololo ia wa orange ia a whale tonu e mumu pela na utala tu iei lai mana ia li po te whanau ia aere tele le vaenga mo miai le ngā lulu e whatasi manai mātua ia e fuisi teimi e whapenau na tantara no e fo isiau whanau nia manai e mo mia tele tātou whanau sosoania tātou mātua e fo lisi teimi e fo lele e kakauonga spente le teimi mota maiti ia e tantara no ia even fo vo le pekele fa se mea onga kamaikiki ala e spen lo te mitala no a maila o menga faila o e kamare leila o e fa longo faia o yo mea umana e te tauna tatu tantala no i te maitima ia mana tu o le aonga e ngale poko sala lawe o inya le aonga so se aonga i tu tono ni sila nei o le amio ala tama ma le amio ala ufana o ngaluenga nga umana ngaluenga na o e fai ele ise se certificate o ia mio ka miki mai faia pelo nei vaenga le na soani mo tatou ina ia fesoani nai fana mo mi fana tatou a ka ko le ro fai me onga ka miki e fia ka miki pe ka ko fai me onga fa ka se pe kere ro a fai ala vai me ka miki onga ke ki ro ku ia la ko me le fai ia ai le o le ka ala ku sa we ka miki e onga fa solo a ko e la ku pala lu solo ngai ka miki ai le ai ma se soani me onga tamaiti mana mi tanto ia la to me onga sfolo no minuto talvalu
Si fonga matango feo sunga ya petiki manisi no fatunga mo tanto le nei foi vanga la fiafi. E ei la ufa manianga la sofana le watanu mai ile tanto wa Facebook page. Ya mai sulu one. Famanianga o le aso soifua ia o siola tunana. Famanianga le aso soifua o sio nanana Maria Malai Ulu. O le asoe ato i ailo wono sifuru malelima tausanga. O le vi inga e whafo i le tamau i le langi o na ua mawhai e oe mama o na aulia mai male manuia. Seisi tausanga mo lo soifua tātou te mafuta i pēr i le nei soifuanga ma whaatino ai au tiute whaale tina. Lava lao alo whaanga mai au a inga umalava a silisili ai mātou lau whanau sini au se talia manuia tele lo asa soifua tina ia sole lo vai aku. Ono sfulu lima tausanga o le tina. Ia leo waulia mai lea so. Whaftail whanau le ngata fo lea solu o neone. Ia mo whamanianga lea so whanau o le tina. Ia peo naulia mai lea solo no ono sfulu ma le lima tausanga. Talo lea tua. Ia whaapopo ma fwa inisi tausanga se tele. Ia wale mafutanga ma le tina solu o neone. Ia alo fantu fo ima o tau ma le ainga. Fatalo fantu se uso ia le vau. Alo fantu uso. Ma lole ngā lue le nefu vanga ole a fiafi. Sa ia usa ilia tupe ine ufa silsilanga fala uitele ia ona fanga solo ai foi leona ia tanto por clame pe ona iai le nei vainga ole afiafi ua na ole radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso Afia maua sosa Omega ka Diana knowing moa Omega ka Sabale tau mo fie Omega ka Fili mai O Meka Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Na ia tātou whaasilsilanga leo tanu mai e tau le nei fuwanga le fiafi. Mao filifili ma le tātou tusi o le songa. Awane ngalo saulo mingo le tusi o le songa, whatase i ma le lolo mingo le vau filifili. E mawai whaalupenga o Samoa i sifo tutuila mamanua. O nisi o tala tu o Samoa o ala ngā upu o le matawha ioi le matai. I le whaingo whaalave pe o whaapoiponga. Ma liu o le o singo a inga. Vesila whainga o paolo si i whaaloalo. Whaalangingo i kale siama le tele. O le ngangana whaaloalo. E fitu se fulu tā lalo na tau na le ofisa lava le Radio Samoa i le tolu pā tolu ona Hopewell Avenue Manukau e mawai mo nisi whaamatalanga ma la au le lua no lua tasilima i vatolu lua no lua tasilima i vatolu pe tanga iane i le Shopper Radio Samoa .co.nz te whai mai ei ia sau oka. Ole ata oto ia la au mona la i aupa ia sau tua whawhawha Samoa mai le tai sama le tui manua se ia pā ia le tai ula o na whanua. E lei se vave na te ngawhatia taulima o usa ma whainga a wā ua ta oto a se i a mai vasa ua maea o na tūlaupua. O le nei whaalinga wha sinotonu isio mato nu o sa punawa whalealili a wā le pa ia ialo whanene le mamalu lo o tauto o whama upu i le loto i whale o le manu Samoa. A maise sio mato pito nu o piu o lo susua i suafa whaalupea ala la ta ye matutua i le nuu, ma le mamalu i le pito a ai whapea le lauti na laulelei. Ua tasi nei nisio a li ma whaipule o le tātou nuu, sa au wai le tātou maftanga mamua. O le au suia le tātou whodutanga i le aso tolu suma le taso me, i le afo le valu le tai au le tuantusi lua whātasi Geprit Row i Mangele, a wale wha moe fia whatenuina, i le aso lua sfuru masina e ono, lua o lua lima, ua whaatalo sangaina si o tātou nuu, e whesio soani mo le fausiaino le whaleaonga, mo alo ma whanau o le tātou nuu. Whaamole mana tua mai sau tai mo se tātou whaamalostino. Mo nisi whaamtalanga whaafso tali telefonu le orua tasi ono tolu, ono whaavaluiva. Orua tasi ono tolu, ono whaavaluiva, whaaftai, sa inia li ma whaipule si o tātou nuu o sapunawa i whalealili, le tātou whaasila silanga le nā.
Ia lelei. Lai se tātou whaasilsilanga leo tanu mai mafutanga ala fioanga o whangawhau. Mafutanga alo matama whanau o whangawhau Aotearoa New Zealand. O le atoe whaatanu ina le tātou mafutanga i le aso toa na i tolu suma le tāsi o me. E le itu le ase fulu malelua se i toe wha mautu wai fuafuanga. Wa oma o na tala noina. A wale wha moe moe so tātou nuu ma le kale sia i Samoa. O lea vala aua tuailo o tau paia malo o tau mamalu. Feilua iai le aso ua taua. O ai fo i se tama whanau a whangawhau. O e maua mai le nei whaasaralaunga. A fio mai, ma liu mai tātou mafuta i le aso. Tautua nā le tātou taimi. O le tātou tuatusi po le address o le tasi lua tolu Royal Road i Messi. Malau le telefoni le o lua tasi o valuono lua tolu tolu lima lua. O lua tasi o valuono lua tolu tolu lima lua po le o lua lua tasi valufitu tolu lima valu tasi. O lua lua tasi valufitu tolu lima valu tasi whaaftai o le laulau lo senia. Le tātou whaasila silanga lena. Lai se tātou whaasila leu tanu mai suli uma o paito maleifi māteia ali puupuu. O le ata oto ia le tila lua ma le tila fono le waa na susufi si uvao le manua le sa ngā lala. Ai ile ava ma le minga o e vala au whanalo tuai suli uma. O paito maleifi māteia ali puupuu. O loo a fifio ma pāpaa ao yo o tau i tū taulangi. I so o se tafo Samoa. I suli o paito maleifi. Māteia patu mailo. Tongi ai lupe misipusi. Suli o mātai a tanu wasa whalewa ai masuli o whauma o na tali sua. O le a whaia le tātou whiloa inga. I le tātou a inga i mua tae pei o na masani ai. I le aso lulu lua se furu male valua me, lua o lua lima. E le itu la se furu male lua i la wauli o na oni mata upu tāua tele. Wha moe moe o le ate ita i atu e le atua lo o tau soifua i le naso tāua. O lou le awai mai o le a le no tiai. Le fina ngalo au tasi o le ainga. Whawhetai suli o paito maleifi. Mātai a patu mailo. Tongi au lupe misipusi. Paito maleifi ainga uilelea. Paito maleifi rami. Leulua i ali i whaapale la vea. Whale a whanga AR Hawaii. Le malu la mala. Ai o ai nuu iwa. Suli o mātai a tanuwasa whale wa ai. Tanuwasa Teofilo. Tanuwasa Panini. Seu tatia perelini suli o whauma o Natali Sua, whale si i tai ken, fola sai tūmara o lo o sai nia le tātou wha sila silanga le nā i le nei foi wa engo le a fiafi, wha tasia i ma whale a whanga toa walu, ia i le ava ma le wha aloalo. Laise tātou whasilsilanga leo tanu mai, a inga whale toi a vainga, to lau Samoa ma lau whaafunganga. O le nei whasilsilanga e whaasino tonu lea i le mafutanga. Alo matama whana umo le tātou a inga i whale toi, vainga sa tu paitea o lo lala ma pāpaa au i so o sei tuo au kilani nei e whapea. Tanuai o le a le... Tanuai o lea o le a le whatanuina le tātou wha moe i Samoa. I le maota i whaletoi. O lea e te talo atu ai ma le whaano alo tele e toe fia maua lava se tātou whiro inga. I le aso tona i nei, aso tonu suma le taso me le i tū lai tasi le wauli. E iei nisi o vaenga tā ua tātou te whaasoa i ai, a wā lava tūlanga o le tātou ngaluenga ua whaanga solo. O le tātou tuatusi o le valu, Laina Rowi Weymouth. Mo nisi whaamatalanga whaaso tai le numero le o tasi o valu whao, iwa fitu valu. O tasi o valu whao, iwa fitu valu po le o tasi, lua no lua, iwa fitu o tolu. O tasi lua no lua, iwa fitu o tolu whaatai, se nia le nei whaasile silanga a siata nu au sala, ma lau tafi sina pati o le tete i fono, o loo se nia le tātou whaasile silanga lena.
Ya, na paula na ni tatu fasi silanga lewa tanu mai tau le nei foi vanga le fiafi male te tua le radio Samoa se furulima iva tolu amo. Ya, male tanto por kalame pe o ni fatalo fatu ya ko po eti manor se fu maria no wa fati le ngata foi leo tin Henry Purcell le mafuta male tanto te tua ilungo le tanto YouTube channel. Amelia Mikaele fatalo fatu Amelia manor se fu maria fa mo sa manuia fa ungolo yaso. Amelia te ava so fu maria le ngata foi le se usu ya le vau lo fantu so fa tele fa simai ya ile tanto por kalame abeso le te tua le radio Samoa se furulima iva tolu amo ile nei fuivanga ole a fiafile wa te tasi mala famidute ona tano leo le tu la valu tan valu sa pongo le tanto por kalame ya mo le sunga le fa fengainga tutu le upenga ile loto ia pe ona masani le tanto tua ia fiafio songa fu va yaso te tasi male tanto por kalame pe ona yai ona emsia ya le tanto por kalame le napi ona yai le nei vanga le fiafi ya wala ba fo il fa fonga me le tanto tu abaise lava oi ia le masani ona faiau suenga ile afionga pa ia le tua swani ia wala va me umoro fa pena ona inga luai ia tulanga na pe ona yai atalo fatia aina kipsen na great team manor si fumoria fa tele fantasimai ile nei fuvanga le fiafi Amelia fa mona ilungo le tanto YouTube channel fatano fatu malo le sei fumoria sumai il fa fonga fa popongo le tanto por kalame ole tutu le upenga ile loloto ile nei fuvanga le fiafi ia male tua ale sunga le fa fenga nga pasta poni funti ia male tanto por kalame. Mātou te vi I ala waolo mātou te mai le ne fiafi le tuol te mai le aloma le nganga pa ia. Mātou whafte yatu ono le yaso mātango fie lo mātou tua. Whapopo ina fo yaso lo mātou ola mwhai ono mātou haulia mai le teimi o lo mātou por kalami. Amata mai lava fo le tai au si o mai le ne fiafi. Malu mai le fiafi le tua o mātou mori mawina. Matau tio au ngā luenga mamana. Le ola malmanuia o le malosi e mai se fo'i o le malam lama sa mātou whenga iai, fe au mga luenga.
telo mea alofa ma mea ese sa mātou whaongaina le ni aso. Te tai mai ei mātou le nei pō le atua le manuia. Mātou te whaaftei atu i atu oe lo mātou te mā. Ia vi ia lava oe ma ia whaapaleina oe le vi inga e whaavavau. Mātou whaaftei atu le atua o no lau whao le tanga e ala ia Jesu Keriso. Whaaftei o mātou maua i le whaamoe moe ola. Mātou maua ai le manuia wa umona e sauni e pione e o ina i mātou la upu. Leo mwhai e fōna mātou whapenei ni e fiafia wau mātou loa. E lei lava se mea e whalea o ngā ina e lau fio. Olo mātou tau ti ngāma me uma mātou te whaia. E leo se mea whalea o ngā ina lea. A wau i eli tau i mau whamnianga e tau i ai mātou pe a umale nei o langa. A mātou au na mangalu lua pē e whaia lo fina ngalo. E mai sola mātou wola e tusa. O lau upu na ea o ai mātou. Whaftai le tua. I le avanoa le sa tauro. Mātou maua le whao le tanga le tua. Mātou maua ai le tua. O le nei ola mātango fie, ma le ola fie o mātou maua ma le mautinoa. E ai lo mātou whamoe moe o whatari mai. Vi i ai o Jesu lo mātou li. Lo mātou whaola. Whaftai fu nganga pa i ai. Lau ngā luenga. O lo leo ma tausi ma taitai. A meiso lo so sani ai mātou I mea umalava. Whaftai o na o le soifua o tangata Samoa. Whai fōra mātou mawal nei fiafi mātango fia wa e taitai mai ei mātou. I lo lava fia le mu. Talo ina ia fia mai lava oe nganga pa ia e amateina me uma o le a mātou whaia. Si e o lava ina whai wina le nei pō. A ia fo ia tupelevi inga ia to e a mail whatau wa ia e mātou. Ia vi ia oe lo mātou li Jesu. Ia vi ia lava oe lo mātou te mā. Ia vi ia fo ima oe le nganga pa ia I lo so sani. Whaaftei tele ono Jesu o mātou te talo tuai. Ameni. Ia e whatalo whatfo ni fiafi lau whasausaunga Samoa. E pa ia fo ima le malo si o tātua tuno o tupu mai e o le tātua tuno o Samoa. Tātou mafuta fo le fiafi I le manuia. Whatalo whatu ia wauna le tua mautou masiofo so stovini. Le ngata fo ilea ia whatalo whatu na I o tātou tu a sinsina mātua mātutua o te mamatina. O lo tāpoi mai. A wāla ngā luenga le ngata o lau whaitaulanga. Ia ngā luenga fo I alu whaiva I eitama whanau o Samoa le aso ma le aso. A talo whai a te utau, whamunui atu le tua I a te utau. Ia me se fo o le tātou Paul Klame le ne fiafi. Ia ile nganga o le tua e whaamalam lama atu I a te utau. Ia le tāua o le tātou mta upu fo le ne fiafi vi ia le tua. Watalo whatu I nisi o lo maua mo le tātou maftanga le fiafi tonu o mauta ngase ngase. Tonu o whalipui a le ngata whailea I o tonu o whalwhainga luenga. Pa ia malo le tunu o lo ngā lulu le nei pō. Tiu te mawhaiva e whenga iai masani, pe ona masani iai. Whatalo whai a tiu tau. Ia ngā leile atua mai ia. El saunga le mua le atua le nei pō. Whenga I fwoi tiu te mga luenga. Ia o fwoi na mai a te ia tu lo tau sui fua mstatu wola. Ina I o tatu ainga. Ma le saunga le mu. Ia iai pēr le atua. Ata alo whai le mamalo le tunu o lo penao na ia tala whaauto I le neis lalolangi o lo tātu ola msoi fuai lalolangi o na o sailinga fo I o manuia meiso manuia mo na I o tātu ainga mwhanau ata alo whai a tiu tau o whelawa se atunu o lo e mafuta mai e fo le nei pofa ta alo whaatu mo le ngang whaalo alo swafo Jesu le tātu li mo lo tātu whaola Pata alofa I nisi fo I ainga wo ma mai masani so se tasi lava fo o malanga mai tono nei ai tele o kilani e nei fo I vai teimi o so I fuanga ona o ni whala lave le ngata fo I leo ni maftanga ia le ngata fo I lea ia o whelo inga a inga ia ma me pe o na masani ai o le whiasi e sia I o tātou fo I o asiasi mai tono fo I o kilani nei pata alofa whaptua I a tau e le swafo Jesu Atalo fatu I se tasi o steimi momo fo nei fta e whaafonga mai el tātou Paul Klamel nei el nei fiafi o tutu o laupenga I le loto fata alofa I a toe mai whaamanuia le tua I a toe tusa o le tātou maftanga
Ia, o le tātou polokalame nei pia na masania sung futa i tasi usum tu whawhine o le tutu le upenga i le loto ma o la auto auna fo nei poni fo ti. Ia o le fo la tātou tala noa ma mafuta e ala i le fionga pa ia le tua. Ma ia fo is tātou me ai whale nganga e so swani mo tātou sawalinga. So swani a toi maa ufoi. O tātou ola ma soifua i nei loro langi a maise. Ia o le tau mwhaina i e tau sia le tātou soifua whale nganga. E ala i fionga pa ia le atua whata alofa atu nei fiafi. Ia so se tasi lava whai lava nei pol kalame tuli apu ono spaanga mamae o le nei pol kalame a whaio e whaafonga mai nei fiafi o tau ma sani o tātou mafuta. Mo le atu lava le nganga whaafitai o le whaifi au ia te o tau. E tusa ma lo tau lango ia ma lo tau tatalo ma tina atu nei au nanga. So e ia le tua whaamunuia le tua ia te oe. Tusa o le tātou maafitanga fo le nei fiafi. Ia, se malia fo le tātou sa, pe ona fo lau fo le tātou sa wha le tau sanga. Ia ili wha moe ia o loo whapena ona solonga le lei mea uma. E ui lava foi. E a whea lava nisi o nai o tātou ainga pele. Ia e le wala aua le tua. E le tusai ma le malanga al mliu ma le oti. Le iso i fuanga tātou te iei, ia o le nā, o le unga lava le nā. E a whai ui e foi nai o tātou ainga. Ia i le wha mawhana whananga le tua ia te utau. Tusai foi mataimi whaingtaa mese o le au paululi, whangai ma utau. Ia ai na pa te tele lava ia te utau usum tu fa fini le li te mama tina ia le lango mai le tātou por klame nei pe ona masan ia fifia lava au na tu mga lue so swani watu fo ise motunga afa ia o le tau mwhai lava e lo ia ise ato toa po se ilo uma honi mea ia a o le tau mwhai lava ma le sa ili le tua so ni mai fa nga fu o tatu o langa mo tatu me alofa pa taile tu ai fa nga ino tatu tanga fa te wa ma le vai ia fa nga ina ave lo no fina ngalo pe fo na yel ni o nanga mal nei te mfinga ia ole te mfoi lava ai ole tu o lo yel atu to me uma so ni fo ia te oe mai tatu uma fai fu ile tala fa nga inisio va nga so ni tu ai tatu por clame e tu sai malo lava silfia ia fa pasim fa ta tie lunga lo ai ia ave se va enga le lei o tal fe ngai malo so fu fa le nganga ma nga te sami ma ave ma oe ia nga le lei le tua fa manuia tele ia tato uma tu sol tato por clame vo le fiafi ia olo tato tel noa i nei vai taimi taua pe ona mawai atu ia popo ngā o lo tātou li o Jesu Keriso. Mai se fo i leo o mai o le tala le lei o tātou whaamana tui na ala i lona tui tū, manu malo mai le tunga mau. Ia le tātou te la sia i anisio vaenga ta ua na tupu tonu o le fase fulu aso, o le yo o le aso le asesione. O le fase fulu aso lea. Leo lo tātou whata waina mea na mawhai ona toe whaia i Jesu ia matoe ao matoe sau no ai. E so ani atu lea i ona so, his disciples, e le ngato le wa apostolo, to sfulu mal to tasi. Ia mamatatia le na wha atoina, ia ona so foi, the disciples o ena, ma ele wha ele tele tununga lima selau nisi na tu maulo la tu fatu tu tu sa fa mongo le foi numero lo ta o le tu se paulo ya kaltia la fa o tangata na tu maulo la tu fatu tua i a Jesu Keriso e tu sa i male ma mena tu tupu i le li faola o le lima selau le na tu fa ali fo ia Jesu ia a o le yo o le taimi fio i foi le nganga pa ia pe ama vai lesi se fulu aso le la tātou te tala noama o tātou salo le vai aso taluai usom tu fa fini sa tātou tal noama i le tāu tele
ia o le feilo inga le a Iesu ma le auli ia na o e whangongota. Peteru, ia te lo na iei molo na uso Antelea, Ioane, te lo fui na iei ma Iakopo, na fui e tau ma iei Toma, ia po Tomasi. To fitu le au so o sa iei le whaiva lean tātou tal no ai, leana, mai Peteru le alu e to e whangota, muli atua i maise o li ia nai nā le matau po lusu mal tasi. Ia mao i lo whangongota. Ia ana to e alu iei Iesu, matula i atu Iesu i le matawhanga ma wala au atu itai i le auli ia. Ia len tātou tal no le tele o ni mea mātango fie, ni mea tāua na o au ina mai ai. O le la ua fōi mai le auli ia ma le lātou penga. Lātou penga le na mau ai se lau lima se fulu ma le tolu. Ia le sa iei se fisilia se tasi fōi o oso whafonga le tātou porklame i le vaiaso lena te nei. Sa tātou talanoa ai, ia ma u tāua toa i le numera le se lau lima se fulu ma le tolu. Ia, mai tāua fo i le tātou vavai e msalo le vai teimi o le mātou mawhitanga o le porklame ma le sunga ata vale, ia ma le sunga foto ina ia whasoa wa. Sa mātou talanoa i le mataupu lea, le mataupu lusu ma le tasi tusi nei Ioane. Ute mantua msalo po le fitu tau sanga. Sa mātou talanoa ai, sa u tāua ai fo la le numera le tāua o le whai numera le o le selau lima sifuru ma le tolu. O le numero selau lima sifuru ma le tolu. Wai, e so o se whai numera lava i tonu o le memele o le ngangana e peru. Ia po le tusi hui whae e peru poli. Tusi pa ia whae e peru. E iei le tāua o mea ni i uma lava. E o fo i la i matei tusi. So se matei tusi lava. E iei lava ma se foi numera e whaapipi ei au tawhai. Whaatua e au tawhai. E lo ai le value po le tāua o le matei tusi le tasi. E whaongainga la, e whaongaina e tangata e Peru. Ia le alphabet order, ia po alphabeti po o le whasolonga fo i o matei tusi te tasi le tātou o le A, E, I, O, U, ia a o le alphabeti whapretania o le A, B, C, D, E, F, G, se tau a le C, da. Whaongaina lai lantou, e pei fo lele o se system, o se whainga whaafoi numera, a numbering system. Ina ia maua le winga ma le tāua, o menei o ingoa e le ngata o ingoa tangata, o ingoa me whaitino, o ingoa mea uma, mea ese le tāua te le tangata e Peru, so se mea. O lona winga, e tofu lava lale ma te tusi ma lona value. Tai pei fo o ngana Roma. Ngana Roma, whapena fo ngana Eleni. O tunu i se sae, ma tele le mele whataua valuation mo meo figures, mo meo numbers, I mean mo meo o letters, mo meo matei tusi. A su e la po le ase au whainga, o se whai numera o se ingoa o se tangata. Po se ingoa o se me whaitino fo ia. E whao popo whaatasi la le au whainga o whai numera po o values o letter ia te tasi. Apopo umama te tusi te tasi, o le ingoa atoa. Ia na mauai leo le winga o se whai numera. Ia whai te inga la pe o le numera leo le tasi li matolu lea tātou te talanoina. O leo whainga leo se tu whatasinga o whai numera. O le upu e Peru e tau o le Ani Elohim. I le wha Britania, I am God. O le Ani Elohim la, e iwa o na matei tusi, e iwa o na letters. Peila o le A, ia o le nu, o le A, o le nu, o le I, o le A, o le Aleph, o le Aleph nun yot. Matei tusi nga e tolu o le Ani. Ia o le Aleph la, le A, le Ani. Ia tasi lo na value. O le nun, ia po le nu, ia 5 lo na value. O le yot, ia se fulu lo na value. Fa solo ale lalo ile ngoa le tau o le Ani Elohim. Ia po le fa peritania I am God. Ia po le fa Samoa foi o au o le atua. O le sila vai ngole upu
o le Elohim, o le ani reu mo tatu, a o le Elohim, o le upu e ave i le atua, lo nuinga o le ani, o le I am God, a o le Elohim, o le atua, I am God, winga o le ani Elohim, o le Elohim la, ia o le, mtei tusi mo o le Eut, o le Euta, ia e tasi fo ilo na mtei tusi, o ilo na value, o le Lamed, po le Al, ia tolu se fulu lo na value, fa penga fo ila le O, po le Vav, e ono lo na value, ia fa pena fo ile le H, po le He, i ngane e peru, o e 5 lo na value, ia to e sau fo leo le Yacht, o le I, le ana maua le upu mua, na e se fulu lo na value, ia mala mate tusi mulu le upu lo Elohim, po le upu atua, i le fa e peru, ia na e fa se fulu lo na value, po le M le, o le mem, le mem i le ngana e peru, a fa popo umala le value le ana o faita o tuina, ia upu, ia la fa ingo fa numera, a fa popo uma, na a maua leo le fa numera o le tasi, 5, 3, o luinga la, o le tasi 5 3, e ave i le suafa o le atua, I am who I am, or I am God. Ani Elohim, o le suafa leo le atua, leana tali mai ei le atua ia mose, o au lava lea, I am who I am, o au o le atua, I am God. A whali liulanga i le tāua tele o le upenga le awali ia na maua mai ei se lau 5 ma le tolu. Tango ai Yesu, tuu i ai le ano i a te tele ai ese tu ai ngā ia, i tu tonu o le tosonga e tasi. O le ata lea o le wha evangelia, o le upenga ua maua mai ei a po tangata sa aola i le pongsa, o le ua maua mai le wha o le tanga le tua. O lona winga la, a tu whaatasi la le selenga lea ia po le wha evangelia lea, ma le winga o le tāua tele o Yesu, ma lona toi foi mai o na soo, o le o whai atu Yesu i le uli ia, o au o le ata li o le atua, o au foi o le atua. Not only I am the son of God, wal mea le fi na woi tangata e peru, tangata sa le telitonu ia Yesu, ele o ia se atari o le atua, ele o ia o se atua, le divinity side o Yesu. Le tāua la le whai numero lea, whama Yesu, o au, o le atua, o au foi, o le alo le atua. Ia po se whaonganga foi se tasi, I am God. A tuulanga i li tāua tele, o le tosonga o le upenga lea, ua maua mai. E tau mai e tātou se whaau le whai numero lea. O lo whaape atu Yesu, o le wha o le tanga le atua, e le ngata o au o le atua, a o lau wha o le tanga, e mō tangata umalava langa e pule a le atua, i mea uma. The sovereignty of God is above all. Po le a le tangata whai mai o lai leanga, lai loka le whal pui pui, po le a le tua inga i a lai le langi, e pule le atua i le tangata na te convincina lona loto ina ua salamo ma au mai le upenga. Ma au mai tu tonu ina ia maua mai le malo le atua. A le ata, le si ata ma na ia le tatu te maua mai le whainu mera lea. E pule le atua i mea uma. E pule le atua i lona malo. E pule le atua i lana wha o la tanga. E pule le atua i le lalo langi uma. E pule fo i le atua i le tangata o le aia au maia pe a whai e tusa malona saramo. E au mai tu tonu o le malo. O le siale e mena whina ua i tangata nu ese ma tangata i utaia i le amatanga o e kale sia i le amatanga. I le centuri mua ma le luna lua e o mai lava le lona tolu. Sa whina ua tangata i utaia. E le ta tauna mai tangata nu ese tu tonu le kale sia. Aisea, langa e le lea.
because they are filthy. They do not deserve to be in the church. Mai lauli, ele kongo le kalesia langa, le amaka le kalesia. A mata mama, a fio mai kongo le kalesia, konga vea mo moala tom tangata iuteia. La onga ala apostolo Paulo nai ote tuai tangata e perum tangata nu esefo. Ela na tusi Roma. Ile fetawa I ma le aina I ma fa mai si le taungo to tono lotu e fa mai si le taungo to wa fetusia I ma po ai se taungo to tono le lotu ngai kongo le kalesia ai le se lato e kalesia o le e kalesia Yesu le na tau ma fai ko leni la ulia Jesus was trying to transform and mold the life of this last 11 fa popo e ma te tia and became 12 again. Popo e ma Paulo, popo e ma le tele o so na o e whaile whina ngalo le tua, tangata na te tonu ia Yesu, ina ua fio Yesu le langi, le nā, le atoanga le nā, au e pule le tua, whama Yesu, I am God. Right at the spot, e le mata whanganga maua mai e, whama e whaikawak, se lau lima se fulu, ma le toru le ai, ala ua leva lai ata Yesu wa ele mala mai foi la ulia ai na ua fai atu Yesu I mena ye toia o toa I mena ye fatonu atu mana fisili ya petelu ma le telo mena toia o wa mala malama le leia ya la le ulia le finangalo o le tua ma le mele te mfai Yesu e tu inatu ya ilatu yo tolo o au o le keriso o au o le Mesia o au o lea tua, lea na te ina e o tau tangate iuteia. Ia a o le whaangaina Yesu o le tāua o le whalea onga lea. E whaamanatu o tua I lau lia. Aua ne I o tau tau e misa. Aua ne o tau wheupuai. Aua ne o tau olo whaatustusa. Aua ne o tau olo masalo salo. Yo fatu mawina le fatu tua ma le lote tele ma ia a walu. Ia lela tatu o tua ile vangal na. No to wole fatali le mana. So soani a te utau. E fai ai le ngā luenga. Na, ina ua mawaina la e so o Yesu la whainga I leo penga le peon tāru tau. Sela lima sumaltolo. Mo ia fai loa tua I ono so o le aso lea. O au o le atua. Ma o au fo I e pule I lau e kalesia lela au tau e fai. O au fo I e pule I maa moe uma matangata uma. E ese tangata o le au tau maua mai tu tonu le kalesia. Your catch will be great, even greater, when the time is going past. O le umi male. Ma mao le tau ngā luenga o le auto e whai ma le umi o lo tau loa foi lea. Le matau tia o le tele o tangata o le auto maua mai I tu tono o le malo. Le na atu le au soo a o le lava e wha wau mai le aso le nei o mai le aso le nei. Le polo inga sili the great command, the great commission that Jesus has been entrusted to his disciples. Ina ia o e whai le finangalo, lona finangalo, malana tala lei. Amen. Ia, lea la ua uma ona whai atu fesili e tolu Yesu ia pe telu. Pe e te alofa mai a tau, len tatu whai ua I le vaso len te nei. Tali mai pe telu, yoe, sili atu Yesu, tali mai pe telu, yoe Yesu, ina iwana tau wita pe tau whali pe telu. Ai tolu afa ia tu Yesu. Mua fafanga ia utamai ma moe. Feed my lambs. Siling tatu tau o lambs utamai ma moe. It depends o latu tina. Luinga tau ia Yesu tangata fou. Tangata vai tu tonu le lotu. Ia ave ia ilau wha mua tatu leo ma moe. Ia fiso soani o latu o langa. Eleka te vole tali etu Yesu. Ia e leo ia o ma moe matutua la leo luinga tausi tend my flock to e whai atu voi Yesu muli
ia e whawhanga i lau lafu mamoe. Tāua tele la wa, le pifa tāua mai i le upu leo sumtu whawhin, le upu leo le love o le lofa. Tāua ia i, awa le winga atoa lava leo le, mea lea e tala noa tua Iesu ia petelu ma leo li ia. Ma sili e tolu ia na whaia Iesu ia petelu. E te alofa mai ia tau. So the word love is an essence of the day, essence of that moment. Tā hua le upu alofa le teimi le nā. Aisa, sa fia mautino le leia Iesu, pe teru le la alo e whaiwhiau, tā hua fo mo tātou whaiwhiau, pe teru le la alo e whaiwhiau, pe teru le wa la watu ele ki o le malo, a mateino le ka le sia. Tā hua e sa fia mautino a Iesu, pe moni le alofa pe teru, ia teia, le atua, God, agape love, pe moni. Na visile tua Iesu, do you love me? That's agape. Do you love me? Godly love. I tell you, mai pe telo, philos, yes. Yo Iesu ke alofa ia oe. Ia leu mo tātal noa na mea, te fasili atu, after fasili muli loa Iesu, e te alofa mai a tau, lau fasili Iesu le fatolu, alofa fa leu so, do you love me? Te alofa mai a tau. E se la le tau ia masalo le antatu tau al po, le ante enable po yon tu atu. Ia alofa e fa, o le agape, o le philos, ia le ngata foile, o le stoke, ia male eros, o le lofa, to inga alofa ia e fa, i upu, e leni ia na ufa ia tua. I le antatu tau o le upu agape, e demonstrate e le tua, male tangata, i le upu o le give. O le upu akape o le alofa fa le atua, ai fato a atoa le fia o le atua, pe o le upu le fato a atoa. This word will only be completed if we respond to God's love by demonstrating our own love. Mai ua whapelava na fo ina mai e le atua lo na alo, Ioane tolu fa upe suma leono. Whapea lava na lofa mai o le tua waia au maia pa wai. He gave waia foai mai. Amen. Foai mai lona atali pele to tasi. He gave. That's agape love. Ai fe mai alvisile Iesu se tasi on saunanga. Le ale mea matu o le tangata e tongi o lailo na ola. What shall a man give for his redemption? La ala lau tali nafsi. Pa wale tali uti tali e uia. Ele umana umia ele tua sisi a mea. Ele umana umia ele tua ntato tupe mo ntato langa mo ntato atamai po la sisi mea. Pa wale mea mna umia Yesu o lo soifua ma lo wola. Ave uma ile li. Le ale mea vatu al tangata e tongi ola ilo na ola. Tongi ola means redeem. Lo na ola lenga redeem Yesu. Redemption. For his redemption. Pa wale mea tali e tua ile favor, e vatu ele favor e tua, fo e tua ile alofo le tua, ele o sisi mea, o lo tātou wa lo lofo ile tua, o le ave o tātou wola ile tua. That's agape love. E atoa le alofa fa agape o le tua e tātou, e fatu a completa ele si le fanga le tua. Pe a alofa mai o ia. Mai maule alofa mai, e le koe alofa atu tangata ia te ia. O inge alofa mai le tua, e te tau o na tali atu, return the favor by giving my life and your life completely to the Lord. Ave umai whaielo wola. Ma fuanga nana ufatua ila upese lea a vatu lo wola upese lo na lua te rei nisi o tō whaafonga a vatu lo wola. Iao ngā mo oe. Amen. E se la le taua. Ia, ma isi e tātou upo le philos e whatino le upo le share tufa pe o le kalesia momua na ua ulfia le nganga pa ia i te tonu o tangata mo lātou loto mai ua tu tele a lātou mea wa mai mea au mau mea wa manui ai au matitiwa te tonu o le kalesia momua aisa o le alofa wha le uso le philos pape na foi la le stoke ta tino le upu wha Britania o le provide po le saunia provide lango le tamā, le alofa wha tamā nā le stoke o le alofa wha
whamatua i lato whanau. Stoke lo nuinga o le provide a vatu o le tamana te tuua me lunga o le laulau e ai lona ainga. He's the provider. Le winga ngā le upu tama o ia le provider. O ia le provider mo lona ainga. Ia e whape fo ila le upu le eros. E wha tino ina pe wha taunuina le winga o le upu lea ele. Intercourse ia po le vāole. Tane ma le fufine. Po le tama ma le teine umon whai puipo. Aisa o le upu o le alofa wha le ulunga lii. Nala, alofa. Ta ua o le alofa. Awa onga ta ua mo se mo tātou whaifi au. Ai mise lava i la tau e sauni o e whaile ngā luenga le tua. Wha leo leo ma moe. Ngā lue ma au auna mo le tua. O le ale upu sili on ta ua. I think I mentioned it last week. O le alofa, what we call the supreme love for God. E mana o mia e le whaifi au. E me se fo o le la sauni te alu te whaifi au. E mana o mia e le atua loa lofa atoa i a teia. So se tangata e sauni e whaile whina ngaro le tua. E mana o mia le lofa atoa toa i le tua. Ai uilea. E te tau no tātou mātala. Pea whaiwa e whai maiwa e lofa i le tua mo tātou alo lofa i le tua wa mata lau ngā ruenga. Ma tau tia le whai loa loa lofa i le tua i lau ngā ruenga. E wane i ngalo ia i tātou. O loo wha manatu mai e le tuspa ia i a tātou mātala. I lo tātou ulua i a lofa. Aisa, e le taimi e maua i le lofa. E le taimi e lu ese i le lofa. Love can disappear. Amen. Awa onga le a Ioane na tusia le tusia whalinga. Olo mau le whalinga. Upo Yesua na watu i a Ioane tusi lalo. Ai whamaia whalinga lona mata upo e lua lona whai upo e wha. Whamaia a ua owi loa se mea ia te oe. Ona ua e tu ua o lou mua i alofa. A le moni lo tātou alofa i le tua. E ma whai ona mau ese. Whai ona tuelu ese mai a i tātou ona le moni. N tātou au na le le tua. A ua le mwhono tātou talia le fisili lena fisili e Yesu ia petelu. E te alofa mai a tau. Do you agape me? E te alofa muni a tau. Langa ai alofa moni a Yesu. Po o awha inga tau na ngā ruenga. Po o awha whitauri. No matter what, regardless of hardship and problem and circumstances, whatever comes into your way and my way, we will never give up. Tātou te le fiu, tātou te le la whai au penga, a tātou te whoi aisa, ina ua vaelua ina, loa lofa i le atua. Ma nei e fo i o ngā la apostolo Paulo. E winga lawa le whata ua ina o le alofa. O le alofa i le atua. Amen. Wanana te o ai i le tusi ngā luenga lon tau po lusu furu fai po lusu fumal valu e lusu maleiva. Fai fi au fo ia na toi tuli mai lava Paulo. I lana malanga muli e toi fia maua mai se feilo inga male apostolo i me leto a le nu e tau me leto. Fatu Paulo tatu feilo a i na ele mfeno toi latu e feso langa wala matia lo wala e tatu feilo a i na feilo a ilo ina a o ha o lo e apostolo Paulo i a faife au i tonu ole e feso e te lo whainga i ein faife au mai kolose manisi au e feso nfa au tu i ai e le seminar lea whamailu po Paulo i whaifi au o le nei i nā tausia o tau i ati o tau a toa ma le lafu ma moe umalava ua tō fiai o tau e le nganga pa ia e whai ma leo leo. Mai ia leo leo atu ile e ka le sia ale atua ua whatawina e ia i lona lava toto.
Awa o au nei, whalongo i upo Paulo. Po pole o Paulo i le lafu ma moe mai i le fili ma manu fe ai ma luko fe ai. Fa mai upo Paulo le whai ungon whai upu lea. E lusu maleiba. Awa o au nei, wa o loa le nei mea, pe a ma vai o na o walu. Pe, sis whapunga, a au te atu loma wa walu, wa woti. E o mai i a te o tau o luko sa wā, o e la tau te le whaasauina le lafu ma moe. Ma tau tia, a tau tala i upu whaatustusa, i ala apostolo i luko, e o mai ai le lafu ma moe. A o loo tau tala i a o onga se. Upu la apostolo Paulo loo whaatatau i, e o mai luko, e o mai a o onga se. Wrong doctrines will come, will appear, and they will challenge your faith. O le ala tau lui ina o tau loto mo tau whaatu tua o tau ie, o le tau tala Paulo i tangata whaifi au, pe o au, ia malau sunga le whawhia, ngai ngā te whaafonga mai pe a whai o oes whaifi au, tātou mo tātou ainga, le tā ua o le, ngā luenga le tua. Ia leo, mawhawhanga i le lafu mā moe upu ia. Ua tō fia ai o tō e lea nganga pa ia e whaima leo mā moe. Look after or shepherd and feed my sheep or my flock that the Holy Spirit appointed you to do. E se la le tāua, e tolu characters pe tolu tangata tāua le tu tonu i upu ala apostolo Paulo. Mai fo stato me tāua. Mai se tātou whai whiau. Mo mua le nganga pa ia, lua o le leo mā moe, tolu o le mā moe. Amen. O le mata whai o ia le nganga pa ia le whamei la apostolo Paulo i, tofia, appoint whai whiau. Wingo o le nganga pa ia e appointinga tātou. Tofia o tau. O le mata whai o e leo mā moe, whawhanga, matausi. Feed, and look after, and tend. Tausi le lafu mā moe. O le matawhai o le mā moe, o le sau i le pā mā moe, e ai le mea ai, lea ua sau nia e le leo mā moe. Na, mea na tolo e tāua, tuu mā vai mai e la apostolo Paulo, tāua. Mo mua le nganga paia, ai sao le nganga paia na te tōwhia. E te tau ono tātou wāwai le nganga paia usum tō whawhini. Mea masalo tau tala noe le vai aso le la sau nei le whataua i le aso le Pentekoso. Amen. O le tāua i o le nganga paia o le atua. E feso e whaalo no whai upo e tolu se fulu nei e whamei aua fōi tau te whaa ti ngā i le nganga paia o le atua. Mai ua wha mau wha ilo ngai nai foi o tau se i oo i le aso e wha o lei nai. Amen. Ai tau tala i la apostolo Paulo e na tūlanga le tāua tele o le nganga pa ia o lo o leo ina ma tau sia i tātou sia oo i le aso e wha pēnao na fio mai ai Jesu ma ave i tātou tonu o le malo. O lona malo. Le winga ngā upu ia i le aso e whao le nai. E leo le whao le ina le teimi a mata ilo o langa kiusiana, o le teimi o whai mai ei Jesu, le au auna lele ie ma le wha maoni. Ulu whale mai ei le fia o lo wali. O le winga ngā o le whao le ina le i eisa. La fu i whai mai upu le Jesu, e le matei o lusu ma le wha, Sarbo le whai upu su wha por su lima nei ei upu Jesu whai mai a. O lo fai mai ei Jesu ina. Wa na o le e tu mau se ia o i le ngata anga e whao leina. Only those who abide till the end will be saved. Pauna o tangata e whao leina pe whai atu Jesu ulu whale mai lo malo. O le mea tonu ala ngā tau o le whao leina monia.
Mo ave tātou tonu glorify. Mo ave tātou tonu le taunu unga. E une ngalo ta ua foi le whanau fawina ma le whaoleina po le save o tātou o langa. Mai le anga sala ma le matanga o le laulangi. A o le taunu unga e tāua. Amen. Lo fatu foi le kale fatu foi Paulo le kale si Tesalonia mo Tesalonia lima fai po suma le iva aua tau te tineia le nganga pa ia le tua. Ta ua i o ngā luenga le nganga pa ia stemi ta tala no ai whalau tele a. Ia le ta ua ngā luenga le nganga pa ia. Ta ua ngā luenga leo ma moe na tausi fafanga. Mai leo ma tausi winga va ai le lei o langa wha le nganga o lafu ma moe. Ona e tele luko. You got to be wise and be alert. Why? Because there are many fox. Tele luko fe ai o lo fe ai. Tele o onga se ia wo mai le lololangi. E ma fai ona fa se ai le ma moe o lo e te usia. Pe a vai le o ino le upo le tua. Nono winga. Ha o le upu ina ia lama le ai le lafu mamoe. Fafanga. O le upu o le fafanga le nao le lafu mamoe. Fafanga le lafu mamoe. Asu astanga te tau na sile na launga so o ia sa o lau susunga le whawhenga inga isa o lou wala awina. Fafanga. Ma lou fale tua foi lua te ngālu lue so of tau au ma lou fale tua. E mo moli le upu o le tua e fafanga whaatasi. A oe o lau susunga o le vai fiau. Tātou. E tele I tua o le pule la. That pulpit is your pulpit. E wane I o tātou wha vai ma wha pala e la unga le upu. A wai. Whaingo fia lawa ona tātou ia. La unga lau te akono. La unga lau te akono. La unga lau a whai fiau so swani. Ia. E ma whai fo na wha la unga nei lau whainga luenga. Ai o le mata whai yoia le whai fiau. Fafanga le lafu mamoe. Le ngate fafanga tausi, tend, ringa e tausi. Tausi fa le nganga. E tausi fo le tino ala I counseling, fautuanga ma me oma. So e pa leni lava le tu fa le tino ma le tu fa le nganga. O le ngā luenga fa leo mamoe. Amen. Ma fau le salamo o tawite lusu ma le tolu se salamo mātango fie. Amen. O Yehova o loo leo ma moe le lei o ia. E le aise mea o te mativai. Lono winga. E tau mai ia I tātou. O Yesu Keriso. O ia o le leo ma moe silisili. Le lei. Lona lofa wha maoni I lana lafu ma moe. Lena whai atu e ia Peteru. Lena na o I Peteru. Ma so swani atu ina ia I loa e la uli ia. Le tāua te, ai maisa Peteru, le tāua tele, o le e kāle sia, o le lafu ma moe, na o maliu ai, ma o whaatawina I lātou le tau. Le na whai atua I le apostolo Paulo, le tātou whaalongo e whamaia Paulo I whaiwhi au ia. Whamaia o tau leo, ia te oe, upu ia Paulo I whaiwhi au, leo mua o ia te oe. Ona e leo ilea ile lafu mamoe. Take heed of yourself first, and then take heed of the flock. E manei o whaapunga ngai sa waina. Whamai ia o tau leo matausi ile lafu mamoe. Na o whaatawina that I purchased them with my blood. Leno waitawina. Wa ona o whaatawina lau lafu mamoe I loo toto. Mena ese le tāua ia Yesu o lana lafu mamoe. O lana lafu mamoe. Ia le tāua foi o ngala apostolo Paulo. Wai, usom tu va fine o le ngaluenga. Whaiwhi a uma mautou masiof. Tāua ia o le mele whamai Paulo I. Whamai Paulo, take heed of yourself first, and then the flock. Whamai le Samoa, I o tau tausi mua ia te utau. La le winga o la mea. Le winga e tausi mua le whaiwhi au ia. I vaenga, every aspects of life.
physically and spiritually, we have to look after ourselves first. Amen. Ringa ngai la vea ina male, vai whaale lei lo soifua malolo ina, whai au. Amen. Vai whaale lei. Tele whai au la iti, ia ua mali liu ona o le le, vai whaale lei o le soifua. Vai whaale lei, vai li tau sami. To anga e whaile exercise, ia, na, whakause au ka polo e alu savari ka whaalua le vai aso, ka le manei o na exercise. Yeah, it's up to you. But look after yourself. Take heed of yourself. Ringa le ngata ili tu whaalenganga. Leo oe mai whaaso songa ma mai lei ale luko le sawe whaapa utatou. Ai leo fo'i lo nganga ma lo soifua whaalenganga. Ai leo fo'i I lo health, I lo tino. Ia ala po akele fo'i. Ia wasela. Wala unga sela ia. O la le mea la maua le lafu mamoe pia fai sela la ia leo mamoe u kaule waule manga wa. E o miana tatou la unga le upo le tua pe a tatou malo losi. Fa tata la fonga a esele ta ua le nei mea. Ai fa leo tatou soifua il tino. Pe na fo ia uia, tu fai atu ia toe, ai fa pe na fo ia uia. A ufia la unga umi ma faile fina ngano le tua. Tauna ova aia le tempo lea, le tino. Mena efe mai paulo, ma ai mo mua autou. Ono autou va aia i lea o le lafu ma moe. Ai le fa pea la e fa le ta waina e paulo lafu ma moe. A le ta ua ia paulo ma Yesu o leo ma moe. Langa a malo losi leo ma moe le tino ma le nganga. O malo losi fo ile fanga ina o le lafu ma moe ma leo. Ma ai fia. Ia, ale mea laval na e sile ta ua I tele o le ngalue ngata tu leo ma moe. O le ta pena o le upu. Ta pena le lei le upu e fanga ai le lafu ma moe a Yesu. Fanga. Ia tatou mamoe. E fo le tatou mata whaioi. E leo le kinga inga o le leo mamoe e ta pena le mea ai moe. Ai te le fia sau e ai. Ringa o lau mata whaioi. To anga mai le pā mamoe. To anga mai le lotu. Sau le lotu a. Matali me o sau nia le vau mua o sau nia le lei. Ele leo mamoe. Wai telefo o tinga inga se fai o ta pena le upu. E fa fanga ai lo soifua fa le nganga. Ia ai telefia sau le lotu. Wai fia no foi fai lau huka ma mata ta longa ma le ase meu. Ia ai wai le sau le lotu. E lua excuses o te fatangana e ui ai. Il mene o le mamoe e le sau le lotu. Ai se alanga ta ua tele lau ta penganga il vai aso atoa mo le upu. Ai te tifia vai atu I ata mamoe. O la e mi ngoi umamai lalo I kongo le pā. Ai lua excuses o le mai tinga ina. E leo le wha mai. Nanga o le wha mai lenga uta ua. E lua mai ngai ai. O le mai, wha mai o le tino. To e wha mai le nganga. Luinga ele o ato o toa umanga me lua. Ai a malosi le loto ma le malosi le fatu tua. O le mengi o le wha mai. E si mai ianga I o le whaifi au. O le whaifi au o le au na le tua. E whaisi se talo. A malosi ai fo ilo fatu tua pe a talo fo le whaifi au. A e malo lo ma tupu se vavenga. Ai lo wha mai e ia. Ia. Na. Male ngā luenga. E inisio whanau e. O la tu atiute. Ma o la tu sifi. Tu mau o ngā luenga. Ia langa e tau si ei a inga me ta ua telefoni nā vaenga. Paua ia o vaenga. Ia e le tauri ai. Ia ni mea ta ua tu tupu I tu tonu ai ngel te miua. I se mea o tupu I po sesio tamaiti e tau ngāwele whale mai. E ngai whao ngā ele ma fau. E sila fia lea ele tua. Lo lofa ma lo fat. E te fatu tua a leo whailau ngā luenga. A whai wai tua ti ngā ina. Toi ngā mea wha pēnā.
A le tele o le singasu oka. O I kangu mia si fai au le tele o si o ma whaangoi pe pelo. Ia ma tala e ma moli atu si fai au. Talo fai si fai au. Pe wharanga e se le tā ua tele. Te lola e whai mailitu spai. Whai wala o ngā Paulo. Respect and honor your leader. Ngai whai maisi lo minga. Your leader whai maisi lo minga. Whai maili NIV. Your spiritual father. O lo tama whaale nganga. Ai sa nau ile leo ma moe whangala na lafu ma moe. Ile vaole lei. Ina ia te ale ma moe maile. Pepe po le laititi a ia tupu ma ia matua, ia malosi. Amen. Vea ma tangata matua. Tangata e matua. Ma whao ngā ina lona soifua mo le ngā luenga le tua. For the kingdom of God. Te ulia ngai ele a onga whai a Paulo mo morko nito lona mtau pue toru. Lona whai upu tau pue toru. Whai upu mo mua e o tu lava leo. Po le whanga i le lima na e tautala i Paulo whamai. O tama me mea i a ke riso. Whamai e. Mo leo ngāre sua susu i a tau. I a te utau. A ua. O mea ano e te tau nao ngā i a te utau. Aisa. Pe a fua le leva o no utau. Ia i tu tonu le pāma moe. Nā te utala i la apostolo. Whamai e le te tau e leo toe au ngāni. Ni onga vai a te utau po ni mea. Hape nā fwoi le mua pe te rolo na mta upo e lua. Fai upo e lua. Whamai e whapei o tama mea babies. Baby Christians. Whamai e whapei o tama mea whaato a whana nau mai. Newborn babies. Whamai la ia lea. Ia whapei nā le nau o tau. I le sua susu e le suia. Mai Paulo. O le upu ina ia tutupu ai o tau. Mai nau ia i le upu. Toanga e alu lotu. Tau sami le mea ai wa umana sau nia mata pena e le whaife au. O le leo maa moe. Mo i tātou. Ia. Salona tātou se ele titi esela ia male. Leo tātou o mai le whai upo sifulu ma le valu. Nga i le lua sifulu ma le lima. Su ma le valu nai wha mai i su. Le la ua umale. Le breakfast lenga whailunga ma tāwhanga. A la ua. Ele mena tupu i ele i tāpe la ule ia. Whalonga le whai upo su ma le valu. Ma mai i su i ape telu. E moni o te whai atu i atu oi. Ua e fusi oe ina ua e taule lea, ina e taule lea. Ma e whea luai i mea na e loto iai. A e pe a eto e ina, e te whaaloa loa u lima. E fusi fo i at oe e setasi. E ave fo i oe le mea e te le loto iai. Sumaleiva. Ua ia whetale i atu lea upu e whai loa tuai le winga o lona oti. E vivi e tuai o ia i le atua. Ua whetala i atu le mea, o na whapea atu le o ia i a teia. Ia e muli mai i a tea. O la unga lea na filma to lotu. La unga whapea. Ia vi ia le atua i o tātou i unga. Something like that. Glorify God with our ending. E se si whapunga. Ia vi ia le atua e lo tātou oti. A e oti, ia vi ia e le atua. A oti foi. Ia vi ia le atua i lo maliu, malo oti. Ai sa, le mea tonu wale o lea e whai mai Yesu i a petelu. Lai concert, lai e alpo polenga o Yesu i a petelu. Mo whai mai e a petelu. Se e muli mai a tau se whai statala. O le winga le ole. O le mele le o whai atu Yesu. I le whai unga le whai po suma leiva. Ia e muli mai a tau.
Na. A o levis fai atu Iesu ia Petelu. E fai atu fape, e moni o te fai atu ia te oe. Ua e fusi oe. Ina o e tau le lea. Fia wha manu meina le winga o le tā ua upu ia. Lea ua valo ia atu e Iesu. Le itu ai ngā oti. Talo fai a Petelu. O le a oti ai Petelu. I le teimi oti ai. E matoli o le teimi oti ai Petelu. O le teimi na ua o na fai e Petelu. Le ngā luenga lea e fina ngalo i Iesu. O le a wha vai le kālesia. A mata le kālesia. A o lea ua vavalo Iesu. Le mea o le a o i ai Petelu. Malona i tu ai ngā oti o le a oti ai. Mai e moni o te whai atu i atu oe. Ua e fusi oe. Ina o e tau le lea. It means, mai Iesu i a Petelu. O le nae te sa o loto. I le teimi le nei. O le nae mawhai o na e whaia le mea e te loto i ai. Le ringa lupu ngā fusi. Mwhai ona e tango lava o ia no noa lo ofu. Gird your own comment. You can gird your own comment. And you can go wherever you like. Taimi o lesa o loto. Aisa, o le taimi o lea e le amataina le ngā luenga Petelu. Mo le amataina o le kālesia. Pe a uma le nganga pa ia le aso le Pentekoso le afio i fu le nganga pa ia. Malo Iesu, e te pule a oi lau me whai le taimi a tele i muli mai e te au ma whai ala o ngā luenga. Ai pe a e toea ina. It means o lewa e sedo i tonu o le ministry po o le ngā luenga o le a o vala a wina ai oe. O le a e iai ma e matua ai wa e toea ina. O le a avea o se tangata, o le a tu a toa lou soifua matua wha le nganga i la o ngā luenga. E le whaingofi. E wha sa tauroina mea umalava i le whainga o la o ngā luenga. E wha longo la i upo Iesu. Ai a e toea ina. E te wha loa lo lima. Nala wingo ia upo. O le ngana wha roma, i le wha o ngā ina o upu ia. So se teimi e tā ua i le mea lea o le spreading of hands. Ringa e wha pēa. Ta tala wha pēa lima. O le ale wingo le mea lea. Wha sa tauro. Wha sa tauro. Wha mai ave o e se tangata ai te le loto i ai. E wha loa o lima. Ai le ngata foi lea, e wha loa o lima. Amen. E le ngata e wha loa o lima. Ai fusia fo i a te oe, e se tasi. O inga lewa ele koe sa oloko e fusi oe, pe ngo foi atu. Kai mia e sa oloto, ka ngoa e ngolo ofu pira. Ai a o ina tuu uma oe le tala inga o lo fina ngalo ma wha atu, ma wha vaila o kālesia. Ele whaingo fie. Te leo luko fe ai, te leo manu fe ai, te leo le ino sia ma le ita o tangata e mga oe. Fasioti oe, for my sake, honor o au. Mai e fusia fo i atu oe, e se tasi, whalongo i upu. E ave fo i oe i le mea ete le loto i ai lale wingon la mea. E ave oe wha sa tauro a ete le loto i ai. Ma ole wha taulanga ina le nā. O le vala a wina o le tangata mo lau ngā ruenga. E le whaingo fie. Ia, maka mai la. E mataulia fo i la Peteru. O Peteru. Na whaasa taurina e Roma. Ai whaau i lunga. Whaau i lunga vai. E whiololo le whaasa tauro Iesu. Na whaatu whaelelei ma. Whaatu whapea.
whātautau lo Iesu lunga sa tauru tutui o na aoma o na vae malo, tutui longa i tu ainga, ngau sao i lunga le ao Iesu. But poor Peter, they crucified him upside down. Whasa taulo e Roma. Maoli unga leo Petelu. Leana vavalo e lona li I whaola. Ona wailoa Iesu. O le atu uma ma whaasa tauro uma ma whaataulanga ina. Whaataulanga ina o uma le ola o Petelu. Mo lana au po lana ngā luenga. Silfia Iesu mea uma o le atu tupu I tangata uma e maise la the key man, Peter. E ave o e sai o e ma ave o e whaatautau ma whaasa taulo. E le o seoti le lei. O seoti matautia. Ia mau tātou loa. Na vifo e lalo Petelu to e tipi malaulu, se tu lau. E le tangata lava le to tasi o Nero. Nei e tipia foi le ulu o Paulo. Le apostolo Paulo. Tangata mio leanga lava le ingo I a Nero. Amen. Le asai e whaia nei mea leanga. I le apostolo. Peteru ai whape foi ia Paulo. E ofo lane ngalo ia I tātou usum tō whawhini. O le au apostolo uma. Na oti male tile uma ala tō ono o le whatoe ina I le tala le lei. They grew within and get grey, waurusi ngā ai ma ua meka o le tangata wa alu ai oti ai. Yes, tamo to masi le antatu tala noa I le vai ason tene, po le aso atu e untua. Ta tui mai ta whana I furu au I inkia. Amen. Ia o ante lea, na oti ai kupito, e se oti matua leanga fo ia. Oisio au so on fioti mai I Afrika. Fioti solo mai nuu ese. Ona o le fina ngalo le atua. Ai te ilola oti o tamaia. Na vi I ai le atua. Aisa, alefa mai Iesu. Lefa mai Iesu ia Petelu. Petelu e. Uia fetele ia tu e upu e whailoa atu ai le winga o lona oti e vivii atu ai o ia I le atua. Alfa Samoa ngai pi fodinga mai o ngai faisina mama I titi Alfa Samoa. But el tuspo I fa Britannia o naisa uele fa apunga. And then your death will glorify God. Mai au lo oti. O le avi I ai le atua. I lo oti. O le vesili la. O le vesili foi le na vesili ana na file mato foi e kalisia. I le mata upu nei. Fa mata e vi ia le atua I lo maliu. Pe au ina e maliu. A oti foi. O se oti e vi ia ai le atua. O lea e tau tala I le mamole tangata ngā lue. Tahua I le oti la ngā lue mo Iesu. I le mafofau se li kai apo se sia mea e tahua I le oti. No retirement in the ministry of Jesus. Ngā lue a se I o a inga mkwa le mwhai a ngā e ngā lue. Ia mwhate le tali le teimi te oti ai. O le oti le nā e fina ngalo ai le atua. O le oti e vi I ai o ia. Ma le tu se whaalinga lona mta upo suma le whaalo na whai upo suma le tolu. Wa u whaalongo fo I le leo ma le langi o whape mai. Amu ia. O e oti. E oti o I le ali. Awa o ala tau
ngā luenga. Luenga o le tangata ngā lue. O ala tau ngā luenga ti ngā. O ala tau ngā luenga ti ngā foi. E muli mai ia i la tau. Wow. Wala matua matau tia o nā whai upu. Tau mea i tātou. A whai na whai upu ia. Wa upu ia o lea e tu sia tu tonu o le tu sipa ia le tu sia whalinga. A lai whai i e kāle sia. O e kāle sia sā ui i pupua ngā ma mea whainga tā. Salo le upu lea o lea e whaatatau a ngai i tangata e pe o polikapo. Polikapo. Na alu e whina wina le mata upu i le paseka. A ua suia i le eseta. E tangata i Roma e maise o le kāle sia sa iei le nawa i taimi. A o whaingoina o le Katoliko. Amen. Katoliko Roma. Alu e whinau i ai i le apostolo ai e po le tangata nei po le ia po le epikopo o Semurana. Ai te lole mea na tupu ai i le toa leo le tala le lei o Polikapo. Na susunu e tangata i le whaatoanga. Tangata Roma. Awina sao mai ai Roma. Ia tangata la tu te pueina. Ia le tangata neo Polikapo. Ina i susunu ai sa. E le fefe tautala i le me sao. E le fefe tautala i le mea e te tau ona iai. Ma le whaatu mawina, ma le wha mamaina, ma le wha le leia atili. Mini whaatu mawina. Le mama o onga sa tuina mai e lau apostolo. Tātou te tausia. Ese la le tau o tele. Ona winga, o upu ia le tusi al whalinga. O lo fai i tangata e ngā lulue. Tangata e tū mau le ngā luenga le tua. E oti mā le tili. Amen. Amen. Oti mā le tili. Pe o Paulo lena o tā ua Nero. Tipi a Nero le ua o Paulo. Pena hui pe telu msalo e le mamao ale e se senga o tausanga tutupu ai se vai meo leono fitu o no valu na whapenao na tangata valeina ai pena ia nei au auna tā ua le atua. Aisea, ona wa tui na atu whaatau langa o lātou soifua mō le whina ngalo le atua. O le oti e vi i ai le atua. Ia, roa ele le whai upo e lua se fulu na e mai e fwoi se au onga tau mō tātou, le mea tau o le a enga lue mō le atua. O tō uso whai au pēr whai o whaafonga mai. Au ole tusa ina fua oe i le isi, i le mea lisi whai au lai whai. Au ole tusa sanga fua o mea lai whai anga i lisi whai au. Au ole le fosia e fua le mea nai te ma whai e le mea lai ma whai e lisi whai au. Ola fia o ia ma au na fia i le mea pēla i titi po le alawa le toi ngā mea nawa watu e le atua ia toi. Au e te fisili fua pe te tau mate mateina pe whaatustusaina fua lau au nanga. Ele au nanga a leisi whai au po lisi tangata. Ne winga nao le vaenga lea le whai upo lusi fulu. Amen. Mai ufali upe telu o na vai atu lea o ia i le soo walo whaina o Yesu. O loo mulmuli mai o ia foi lea na whalangolango le whatwhata o Yesu. Ina o whaili tali suanga lea na whai atu foi leli ie o ai ea e whaala teina oe. Ia o nai whaamatala mai ngā ia Ioane le soo peli. Lea ua vai atu pe telu. Ia o lai pi fōlinga mai o lai pi tau laa mai Ioane le la savaliwalinga le whai mai Yesu. Nau whātu Yesu a Petelu, muli mai o se tātala noa. Eia maua i si umata o Petelu. O lai pe tau muli mai e fōi mai Ioane. Fesilia tu loa ia Petelu ia Yesu. Yesu, whai upo lusu male, lusu matas. Mai oi loa atu o ia e Petelu, oi loa atu e Petelu Ioane. Ona whai mai e leo o ia Yesu. Leli e. E pe wha pe whea ea o ia nei.
La winga o fisili Peter. Ko au manga fa matala tu Yesu to inga oti ai. Ia Peter. Ale o fisili Peter wi a Yesu. Po le pe fa pe nga fo le o kia. Ale li le ka mun muri mai. Oi o Yohane. Le winga nga o fisili Peter. Pe fa pe fe o ye nei. Ise si fisili. Ise si winga o fisili. Ala me la tupu le li le. E tu sai malemele ta o le oti le wala le o monta o tu Yesu to nga oti o Peter e le oti le lei. Ala o fa le a fa fe ye Yohane. Ala ko nga o ki fa fe me ye fa ye Yohane. Amen. Mai loa i le tali Yesu le fai upolusu ma le lua. Ufeta le iatu Yesu i a te ia. Whalongo. Whaasa onga Yesu o le me fo le u kau se mai eile. Le mawa fo o Peteru. Mai a fai o te loto ina ia tu mau pea o ia se ia o sau. Pe se a le na mea ia toe. Mai Yesu i a Peteru pida. A fai o te loto o te toia fio mai, pe a whai o la awalu lo utama, o te toia fio mai, la vai o la Ioane. O le ala lau fe au iai. What's your business? A te vesili fua i le mea o lai whai e lista ngata. O kau iei fo selo ko vale o pida wala i loa o Ioane. O se tangata e matua i close lava ia Yesu. E nofo le fata o Yesu. John was a beloved disciple to Jesus. So probably Peter was wondering, what's the outcome? What's the end of this guy here? Le wa fa mai o ke fo fa pe nga pe o le melenga e o tia Yesu. No fa sa te o fa pe nga fo ya e fa fele lile. Mai Yesu a u loto ai o la Ioane le o ti se o ngo to e fio mai. O le ala lau fe au ia. O le o te tala no atu ia toi. O le ale na ia te oe. Pida, se ale na mea ia te oe. Ina ia e muli mai oe ia tau. Fai o toile upo Yesu. A oe pida, just keep following me. Fapenga voselu i tau mo tatou. Lau whainga luenga. Keep following Jesus and do your normal thing. Just be natural. Fai le mea wa avatu ele tua ia tu e au ki fisiri fua i le stangata. O le fatu seina fua pe te vava ai fa sepa fua i le ngā luenga le si uso au auna. Pray for him. Maybe we can learn from one another, from each other, but don't compare. O le fatu seina. A tato ministry aisa o mea lofa ese umalava mai le tua e ese lona whao ngā ina o mea le atua. Ai ese le tufa ina i tangata o lea mea lofa, ma lea mea lofa e whao ngā. E ke i unika ia o ia i lau mea lofa. Ka wha person, kala i kiki se o ngi mea lofa. Ke loa, e sili atu le to tele o tangata e whao la ina mo le malo le atua i tamai mea lofa. Tami mea ngai te manatu e la ititi. Nei lo o me tele la lista ngata ele u loa fa nga e to e maua mai eise multiplication o le malo le tua. Tasi alta ale ni na avelisi li ai no fom fa tustusa le ai ma se mea na fa popo ile malo le tua. Ai sa ele inga lue. Le fi inga lue. Ai si o li inga lima ma le lua. Na o nga lulue. They work for the multiplication. Sa ngā lulue ina ia whaateleina. So that they will earn more. Whaateleina ai le mā lo le tua. Na alal men tupu le li le antasi la na ta le ni le fi au nai ma fi whaiel fi na ngāno le tua. Na whao ai ave le tangata le ana lima. Ma Yesu whao ese. Take it away from him and give it to the one that had 5. Ai malala kama lea na whai Yesu le au na lea ngai ma le wha maoni. Unfaithful servants. Ulu fafo atu ia le meolo ia li tau whaitangi a we ma le lili wau nifu.
cast you. I want to call my servants and bound you and cast you, to bind you up and cast you into the lake of fire, where the gnashing of teeth. Na, le unga ngal tangata e le whamaoni e whai le ngā luenga le atua. Se tala atu le tātou leina, le ova i atua, to e sifurman whā tātou minute, le tala atu fo le tātou leina, e te walau mai ai, whaso solo to e pēle, tātou mta upu o lea o le a tātou sauni e laa ngā i le amatanga o le tusi a ngā luenga, o i nā nai wha uma i aso e whase fulu o Yesu. Ia whatalofa atu le tātou walau, talofa. Talofa poni. Talofa lawa, Tonina. Ia. Halo le, so i fui atu o tina, lo fo le lango. Malo fo pa malo si le porkalame mana i al nei tula le afiasi. Ia la vale tua e sel mana ia fo i le pamatala ino le afionga le atua. Ia o le simea mana ia te au malama le whaupu inga o le se lauli masfulu. Ia le whainunu mera le nai pamatala ina. Se lauli matolu. Ia se lauli matolu ia se le mana ia. Whaftai tele lava mo nei whamanuianga tuftufa mai. Ai mai se lava mo au ia. Ia mai se fo ia me alofa watu whaina mai wae moni ese pai se au. Ia mai se fo ia ma mo ia le e taita ina e taita e to fulawa tangata ia malana ngā luenga o tusta whaina mai ele atua e au o nama ngā lue ai. Awa ese ale taita i o lafu ma mo e. Ia ese fo i ma mo e ia e tau fo i nau ta i ma mo e. Como mai ma mo el pai ai me ai e kapenga si leo ma mo a. Ya la ai fa kai ti la mo le mta upu ni. Ele tua ta ia tol tina lang mai. Te lai foi vas fo Tonina. Ya so foi ia mo le tem. Aso fo. Talo fa tul tatu la talo. Talo fa la sunga fa te. Talo fa la. Oi le sa no. O tu le pa. Talo fa tui. Ia maro la fa manem ta pu ina ta ole ia la ta o numela il na ta o fast food ia il numela ta o na la hito no fast food wa mana ia numela valu numela isu la amtanga ia numero la amtanga fo kusa ole famele ole numela valu mai it points to resurrection or a new beginning yeah. That's right. Mai la wa mas fo ye tangata to valu na sa malelo wa no mala they started a new beginning yes yo foi ele fast food uma tali ole limon valu fast food yeah no le valu na la fito no fast food na e ta o tele il fast food o le na fast foi yesu fast food was wa ya fa nga vol numero 5 atule okal ma le vol numero 5 wa numero 5 numero le lofa tu no le tua e lima manua na tafe mai e toto Yesu i lungo le sa tauro o le whailonga le nā o le grace o le lofa tu noa o na lima e lua ia o na vai ia o na ao ia malona i tu o nga lima i lea o vaenga o lona tino na tafe mai e le wa vai na tutu i whaatasi selmana ia ole ta ore ese professor in numbers is Raphael Ivan Bennett. He discovered that every name of Jesus mentioned in the Bible, from it adds up to 8 or multiples of 8. Yes, yeah. So eu foi ali a petele malen fa na isso from my fa vadu na mente no litus paia. Ele tá o ter número vadu, número fit. Número fit número le tua. Yeah. It's a perfect number. Yeah. The perfection of God. Yeah, the perfection. Numero sul tolo, numero ti apolo. Yeah, na. Aftai. Numero uno, numero tangata. Yeah. Aftai la votu le pa. Mana ia so san men le fiafi. Aftai foi molo sao. Ta tu te fra ile ba yaso. E ole le. Aftai lang mai. Fase fo tu le pa. Fase fo. Atalo fo listato la. Talof. Talof la. Kalofa. Yo. Oshua. Ya, talofa lava. Ya, oile sa no mai. Yo kamore au. Oi talofa le au. E pise ma mouse me ngai eko mai lau sa no mai. Makaukia le nga makalol po kalame kapero ke fumi o falon lo. Ya. Leo so swangi
me ai whale nganga fo o mawangi e fiafi i lau. Aftai. Ufa mai fonki. Aftai. Ia, nga o kau fisiri aku i le nganga fisiri mai a konginga i le whaawinganga markasi i makolu. Ia. Ia, nga o mamlama lau whaamamlamanga mai a konginga. Tuko fingi ki a kongo nga uka le lapi kongo. Ia. Kele o le sosio oro e kala mai le asonga fua ma le asonga fua wa ma kongi au whalongolongo. Taila. Ia. Ai, e mwhaingo, e ina meo ke fia fisiria koi, pungi pe kangango fisiria. Sauno. O se mea sa u whalongo e se kasi o au onga. Ia. Ai liro u fisiria kupe. Ele ka uole swafo re au onga. Sa u whalongo longo ai ranga, mai ranga sa unga whapea. Se kusa pe kere papikiso. Ai sara mo ki sa wale ra. Nga o ngofo le mo mafofo. Wa u whai mai re whakawa kere re meo papikiso. Ang fala mo ma, fa mo ke walu lo se yo, fisili ko ya ke oiso, ngalo. Onki. Eta wale baptiso, a le papatsonga ele o le fa o le tanga le. O le tali sa o alna. O le papatsonga ese mai ai le salvation il fa o le tanga. Lo winga e eleva pe a papatiso. Ngai te sa o le tali se situ, eleva pe a papatiso. Ona e mawaile o le wha o le tanga po ua e maua ke wiso ma whaasawina lo nganga. E ese ale tā ua o le filfilinga i al tangata mo le wha o le tanga. E ese le filfilinga e muli mai le taimi ua e umana maua le wha o le tanga. E tā ua tele i le papatsonga le vai. O le reunion po le whaatasia po le union e whaatasia i leo le tangata. I to tonu o le ainga o le atua. Ai mai se o le ata o le papasonga, o le ata o le salamo. E mateulia e le stangata e salamo, foi lea e mua whaatuatua e le salamo. Por sao e ngā o le whaapunga. E te taua o na salamo, mua o le ata o le salamo, o le mea mua ngai tau na salamo le tangata i le mea ua whaalongo iai. Whaalongo lo le upo le tua. Ia, whatoa whaatua lo le inama. Ma ia maua ile wha o le tanga e ala ile. Ile a fo ile upo le tua. Ai le whapea ile tau le papatsonga le mea tau tele wa le mea e te tau ona whaia le tangata fo ile ua mauti noa u salamo a totoa. Mai ia nanga sala. Papatsonga Ioane Baptiso. Ale au. Kai kere a fonki wa le la o ma e on kasiala al pakisonga mal salamo ia wa le winga le na al pakisonga le salamo ia le salamo ai awangi tu fa sia o nga ye lua al pakisonga ma le faulutanga ma le salvation la ngai fa isi na nunu mi le titi e mo al faulutanga ia le na Mana ia le fisili wai ia ngai manga ia le fisili sao. Ia ro wa kan kong e mongi ia o. Ia o le kakalo a siu ngai kama koinga. Alo ngia de kua ia sanga fa. O lo inga pelo fonga. Ia uinga lo fonga i de. Au walo kiriva minga o fionga pa ia de kua wa ngale ngira pukala. O kele me u kamala mai me dido nga ka wa fa yo pekeru de oide ya api o lo fa makala mai wa mala mai fa ka kele lo su fa nga tai voi telia was o nanga e lo mota mai se o uso ai ta tu foi le vaiaso yo ya kaliu foi ainga ya lo fa de kinga ainga ma fa nga pui ma le o te telia tu lo uso la foi su amen God bless fa se foi Talo felicita tu lau. Talofa. Ya, malaponi. Ya. Audio como. Malo. Aro si ko songa rafinga. Mai. Mo mertado po clame le fiafi. Ok, será possível. Ai 100%. Ok, maka mo fizo. Ol me ka ua e la u whanongonongo ki ai. O le o
O mai ngā lea le. E wala ko ngā whio mai su le lau langi ha. Ia. Mole pungi oranga ia ia mo i kātou. Ia. E ngā mai e ngō mela ia ma. Ia. E hoi ang sa wolo sunga koe foi mai Yesu. Ia ala wari, o koe foi ala kōrang koe ngare oe. Koe kāle penga mo. Koe foi aro penga. Ia. Au Yesu whea kosot. Rara ko me ngai. Ia. Mai o koe paini ia. Koe awa o ide. Koe whamaro si e whaastu waso ia nga. Ngai tu ngā ruenga ia Yesu i ngai ong so e rau si Yesu la arua. Kia le. Koe whamaro si e nga o so ai. O ngā lau le tā ua o le mele la tu o le kalesia la fau la amata. E mi se vo le malo. Ia leo ka pe ke rupe lo whamaramanga mai re. I le merenga whai pe ke o so ke ai whasera o rande ko polisia ri ida le viro ko le. O ata ngi foi tau mo tu foi tau. O le me tolu anga o ka kilo. Ase se pare le ia yonga le murmuria ia Yesu. E bare ko o lo la ka le ka ke o la ke ia. Ma fa kuskusa. Ia le ke vai o polisia me lo fa se ko le. E va ser nga ma ka ia ma e fa so ne pia. A dai check. Te ko fe foi leva Yesu. Lo foi leva Yesu por asisi ka ko fa mo la foi leva Yesu. Ia nga, a sorpente ko so le la so atu. E o ngalo e uma le stuffing il vaso le fast food waso. Yoi. Fast food waso le nga faita o le o sia so se fulu. Ia taulo ile aso valu o uni. Ia o le aso na le pentecoso le sa, le aso fio i foi le ngang pai. O e al ka ko foi a o ka ko investiere ka ki para o. Ia lo fatu. Para o. Ia, se foi. Ia fa. Ah. Talo felicitato lá. Talo fa. Talofa pasta. Talofa, oile sa no mai? Pati. Pati. Malola va se fuelo, ia, malola va se fuelo. Talofa pati. Ia, e fiela foi falongo ko kalame. Aftai. Awa aula foi la fa so el melo el maliu. Ia. De ba ngai ni ola quite very interesting la falongo el pongi melo le oki. Ia. O TV ia ile tua. Ia, o le leva ko maliu se makoki na. Okay. Ia, ele ka wale ka le si o mako ia. Ia. Ba makal sefudu. Ia. Ai umale le saunga o afarkas. Okay. Lu mo laf. Oi. Ia. Ko mo laf. Sefudu. Ko mo laf kula. O la fa longo la ia saunga ia le saunga fo ia le. Pe wa via le ki mesa ile nga. O la wa fa longo nga ia pe wa via le pe wa via le mali o se mako ki nga se mako sai me sai ile nga ngole kalisia. Okay. Ila fa longo ko nga ia. Ia. Okay. Ia la nga ile fa yang ka fi nga o nga pa ia le tu mo fa o. Le ba ku ala usunga ko fa ngai. Okay. Ele io o fo ila ia se saunga fa te ia pila melia. Ia. Me pongo ala le que fie filia ko ia al manga o ma kan o filia. O ngala o ngalo ke o le kusile sa e au pingo ko fie le la fa longo le kusile sa ka o mai. Okay. E wi al maliu. Ia le maliu. O le falinga sulfa foi po suto. Amu ia o ti. Le sulfa le amu ia le kusile mo ko. Okay. E ke vi ia le O ia na, tu se le tat fangai na le yone lusu maltasi fai po lusu maltas. Ia. Ele ia se e fonga ka fai aku ele io o ia se fakala inga ia le foi pu. Ia. Ai pe la vole sa nga fo ia le. Te pe wa vele malio se mako ki nga me uso ia nga. Okay. O se mako ki nga o Banga lua koko kongo le kalesia. Ala fai. Ko inga lue o lang kaukua nga maliwa kongo le kalesia la. Kaukua fo i maka vela kongo le kalesia ele ipa ila ele e ang yak e alo sa lo kango ni ilang o malo aftai.
Lolo sa. E tele lo fo me sa ele fina ngalo fo ele ona ia ai. O le tau ho ia. O le malio siu tu ai. Mo wai se nganga fa o le ina ma. Mo le malo le tu. E kumala le ngalo fa makala. O le manga ia le nga e au mai ia. Ia. O le oke vi i ai le tua lo vi ingor kanga. Okay. Ia. A wai muli au ngal wenga le nei. Okay. Mana ia. O kala o kele la ping o fa ia. Ele i ole manga ia wa so se sa ole le so se mea ki fia lo sioki. Ka ki fia malongo po wa ni moli mau. Yes. Le le o sia foi au au. E wa kele a mali wa ki fa longo longo fa mai nga kia me nga o mea le le ka ki o mai fa ali nga kia me le nga. Yeah. Very disrespect. Yeah. Ele o me fa walo nga ko nga. Langa nga mai ko me ki apolo. Yeah. Ela o ko fa ali ko la ko le fi ma fi fai. Ngala. Malolo pa. Alo ma ya lo fa lo sa nga la lo sunga te ngai o ma yo le mol maule o mo ku au wa ngalo ya kus. Ya. O le me le e muli o ngalu nga sa le. Ale ia oki ia e oki. Ai vi ia ile tua. Ai wa ki oki e vi ia ko ai ngam vi ai oi. Vai na ole tusinga ai ole Ioane lusu maltasi. Ya ole fai unga lava ole fai upo suma le ivana ia upuna. Ena vi ia ile tu ile otio ia vi ia ile tu ile otio petel. E fa ftela ngoma ta time. E lo fa tu te fela foi le vaiaso. Ya va ftai. Ya o te lo o malta tu time fa malu o to te le ale malu le tu le te fai mai lungo ta tu lenga. Ya o te lo o mai al ta tu time. Ai mo le time ya la ta tu fai usi te talo. Fa te le lo ma tu tua. Mātou te vi ia lava oe nei fiafi o na lau lava upu. O lau upu e mātou te ola ma manui ai. O lau upu o le mānei ola. O le mana whaale nganga i mwhai ona mātou manui ai ma o mātou mao ona. Ma o le mātou le toe whi momo wa i ai pe a mātou whaunga ina o onga mātou ngofie i lau upu. Talo i whamunui e iau tangata. Maise lawa i lātou na mafuta mai le nei pōr. Le mātou pōr kalame. E lau whaamnianga ma lau whaunga. E so soani foi. Sio mātou tunu Samoa. Ia e leo langa soi fua whaale nganga. Me se foi ia whaamnuia. So se meo i ese Samoa whaamnuia lo nganga. Ia Samoa uma. Me se foi sio mātou malo ma taitai. I Samoa ma whainga malo. Whaamnuia ma le pō. Whaamnuia le au nanga le radio Samoa. Ia me se lau foi lau whainga luenga. I vi ia lava oelo mātou tua. Ono Yesu o mātou te talo. O mātou wala au atuai. Amen. Ia, sa mōl tātou Paul Klamena. Sa tātou whai e wha. Wawe tala atu tātou leina le vāso lea. Ia, lawan tātou whisili o le tātou mta upu. Tātou talanoa le vāso lea. Ia, ili tā ua o le mta upu mua. Whai la o e o stangata mulmuli tātou Paul Klame. Whai tau le mta upu mua o le tuse ngā luenga. Ile amteina. Ia o le kalesia mai se le nganga pa ia ilona fio mai ia mo nei taimi le atu le nganga fafte tele lava ia na malau mai ia ai tatu tu filo ai foi leva yaso o la auto ona nei poni fonati fa soi foi ia mo le nei taimi. God bless.
for me. When you touched me, Lord, you lifted me up from valleys, from where I was walking with no hope at all. When you touch me, Lord, you healed my soul from sin. Thank you, Jesus, for your precious love for me. Touch me again, oh Lord, touch me. I am a sinner, more of you. Touch me, Lord, I may be blessed, anointed and clean. Ina ua e pai mai, ma ave ese mai au mai vanu. Ile mea sa o savani ai, sale ai, ma so ufa a moe moe. Ina ua e pa I mai, na malolo ai, lo ua nganga. Yesu faafetai, ilo alofa ua o wolai. Ina ua e pa I mai, ma ave ese mai au mai vanu. Ile mea sa o savani ai, sale ai, ma so ufa a moe moe. Ina ua e pa I mai, na malolo ai, lo ua nganga. Yesu faafetai, ilo alofa ua o wolai. Pai mai Yesu, toe pai mai, I le ua ngasala, olo pai mai, lea di ie, o te malosi ai, whaau u mama mai. Touch me again, oh Lord, touch me. I am a sinner, more of you.
touch me, Lord. I may be blessed, anointed and clean. Sala olo pa imai le alie o te malo si ai fa au mamai olo pa imai le alie te malo si ai whaau mamai. Ole si fonga mantango fiasunga le whawhenga inga pasta pori wholti tawurunga te fwoi male tautua. Ia pe one ele nei vanga la fiafi male tanto por kalambele na ole tutu ule upenga il loto. Na lama po kalambele whaione whafonga mai ia fiafi o songa fuo vai aso te tasi ile tau le valu se ia pa ia le afoliva. Ya male whaafonga tapo e mai le tanto watinu tanto umalo whapena ona tuli mata ia fo le tanto por kalambele na oni ngalo ia te oe mfaina tango fo ito e viu le tanto por kalambele na ia pe mai e fo le tanto tautua le nei fo vanga ole a fiafi ya anga leile tua le tali watu ala na au nei mo te malawa ya mo fo se malo longo le nei po manulu ya ala fa ife amunga wengo le aso ata ya o pe ona masani ai Toi o whalofatu ma whaafiloi ni tātou wō ma pāanga, Maria Vilifiti, Noel Fati, Paulina i whapō, ma roto i whōmanuia, whatano whatu whoi ma whamanuia nea fiafia wa a whōsio, Amelia whamoana, Paulina i whapō ma vaenga, ia ma ilato umalawa pe ona whatasi mai ile nea fiafilunga le tātou YouTube channel le mafuta mai ia Augustina, whatano whatu a Augustina, whatele whatasi mai le ngata fulia le sā tulu toi malai loa, ya lo fantu manuia le neivanga ole a fiafi ya male tautua le radio Samoa se furulima iwa tolu amo ina wato se furuma le 5 minute ona tano leo lo itulas furu tas furu ya ona fa matafi fo ilo le tanto por kalame male tanto maftanga ile neifo ya fiafi. Tell us,
Nai whawhiwhianga so whiwhloi mō tātou I le nei whuiwanga le fiafi. Ia, ma le tautua le Radio Samoa se furu lima I watolu a mo. Ia, manatolo anga le leile atua I le tātua. Tino manatua ia lo saunga le muma manatua lo a soifua malolo ina whamolmolo tātou le wa iei le tau malulu o le newa I tau. Ia, mo mia lava fo I lo whaititi. Ia, wa o le taimi lava fo I maua I o le fulu. Ia, po le ono le malulu te mi fu le nai te malolo mai le ngā ruenga ele leila ila tu o te le la tu a so mai ia matulanga fu I piu nga va ai ia te mi fu ni ave yo so malolo te mo le tau malulu ia le leila la lo fulu wangi a lai ke le wa so mai fu le e ko kongi yo wa so mai ia ele anga ia lo fulu wangi ia e koe o aso oki mele ko koe. Ia ne ai engi aso mai. Ki ngā ngā le engi so le ai ngā whio ki e wha ngoi o le oki. Ia umanga oki le anko oki ki ngā. Ia umanga oki ki ngā. Ia oki kamor ki ngā ngwhanga. Ole finger ko ngangi ur ko rua le usole. O le longa se se wha oki ongo. Angkaya lue whenga luenga. Le la wo o tātou le tau maruru. Kei mi fo I le ngai e ke le ai ngā maingis. Mai ko salamola wa whapia ngai loa le whanganga wa so mai. Le la wo I ka kau maruru. Ia, whai te te la tātou ni te wa e a whainga ngir fulu. Ia ngā e alu le whai le fō mai ia ma le pe I ai o e kampangi po lau ngā ruenga o ngā ule inge wa so mai. Ia, tūlangala le nā e whai te te tātou le tau maruru pe o ni ele ne vai taimi. Weta siusta, halo whantu so maruia ia manolonga le neipo, lungo le tātou YouTube channel, whawtel whatasi mai. Ia le ngata fo ilea whatalo whantu ruta taupa u, whawtai maruia le neipo ruta. Ia le ngata fo ileo le ila upa anga sina leo. So fo maruia sina, halo whantu whawtai le whatasi mai, whatalo whantu fo ia Fei, Wenti le mafuta mai Louis Williams kele ko lio alo fatu manuia le neipo ia manuia fo I malolonga pe ona fia ngai ma le tātou atunu atalo fatu fo ia Paulina I fopo ia mai lanto umalava pe ona maua mai le tātou purkalame ia fa mafanfana lo tino ioi taua le mafanfana le tino ia mfaitete tātou faile lio ofu mafanfana ia ai mesi oile te fainga luenga I fafo le malulu ia ai ko pipera wa nga le sa fo do office o masangi ala ko le computer kamanga wale ko ile se maruru wa maruru winga ya so me WhatsApp ya ngale ya computer fa solo ako ya ngala sa urka ko winta bole ila au ka ko la ye ka fa masangi le kau fa itete yo arma avela fuala au fulu ma fa so ku yo fulu so swani mota to por kalambe na ne vanga la fiafi ma leile tui malolonga le tātua tru ia me se fe au ngaluenga le alu sua ile sua tao ia fa pena foi ia ma onga nai fa nau ia fa mangalo foi se fa matalanga o le tau tamari ni ia fiafi ia fa le falo le tua fa mangalo malito o auna fa le tātua le solulu ile lo fo le tua ia manuia tele malolonga o le nei foi ia fiafi fa soi foi ia Samoa to Samoa.